ya wa risi sorry ke kanwe onyi pa bezi na ye wa worita ya ayo kun small men so me was off with Ghana ha me penasempa the preaching ya me there to so da no ho na me call na sorry so da na ni hunu na me no owo kuma say ya Kenya say o preach correct na me call me to na me hwe din afi me te ya no so say ya wa dum si obi wo ho 200,000 obi ankoto bi ota ujari wi na the spirit of home say afa adeton bi asan ba ha me wie ya no asan kan ya wo Yesu moja no eno so ayo communion wine was Yesu moja oya yan koto bi ni akoto me so me to bi o na no pa me ba ko me de restaurant bi wo di fie wa na me ko di nkan adoko no afia pon se di for doko no so wo ho me na me ye ya nti wa wo ya bi akoto na me se aba adi for doko no so aba ana me ja man ko biem na da bia me bo na chi no wate o di for doko no so ntoka na di for be na wo doko no Bible say di for nya doko. It's always the first time. Na di for doko no ba no so ntoka. Say squatting not the sugar and the diabetes. Me kan ya wajai. Empane se sade e na se ya ntese fofora yechi. Me hu na meka de ye na nso wotan na wo mu. Na meka no mewi yesene se be se me bo na tete me nkuta na nka na meja na nka na makoka se me hunu ya nka. Sa obasa asabone aka enkase boja titibi bo mposo ma yenko. Na se wokoto sa abo bi si wunua so a ka tira no se he aboa sori yenso. Anuti na me wa hena na bisiti eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hia kuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ye dan bremo dagon mebinko so wunua ne suro ba ne suro danfo adesoma mu nyina jobi otie Nhyira 104.5 FM radio jawusu mamponkontonchi abo hia kuma na wakasi bretuba gong jatanini ene ATM ewo Nhyira Ewiase Mu Nsem so se mo ntintin awrade akwan live multi TV decoder no so aye Spirit of TV and afa Kings TV YouTube aye Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM bomodiana like it no share and watch party near the cosne ni na dia tu hofo make say na ajay ampofo atrasia ordinance nsem hodua e ba fi ha no wo de be nyina anatomy na wia ya hwe nsem hodua go say wa ahuhuru awon wono apai wajam tuta nana ajay ampofo mo kwaba mejoso awura aja usu nana umpom adomuni ahweye aja that's ramete ye hwe nsem hodua na aja me da wase wo mama kwanya tisei aja some dika ye nua ba bi abafia ye frɛ na abana ata awo free bibiani wode ne ba ye frɛ na enjere na donko na akra na nyamfie du na asem tia wo nyina ne sɛ ne papa ye frɛ na aja ku ni akra ko ba bi sɛ okwakoye nyankoma de na akra na aja okoduru ho no na wo hye okọ komfo no ho no koduru ho no na akra ne tade ye hye no sofu ye papa yi ama komfo na hye no wo hye ne wie ye no na akra na tade no nso no opiegu gata mu na nso di akra no naja emena akra no ohwie opie nso no gu akra gata mu de ko no amane ato abofra no aja abofra amane ato abofra no obi antie Nhyira ahuhuru awon wono apai wajam tusa aja ahuhuru apai se tusa kwa me gon yama mi wasole me amumuni owo kubase asante achem ene ne bana wo mi aleja na asamtia otwa mami wo mamudu na mamudu awo no wawo no nimu nsia nyina ye nyamedea na ne ba e frɛ no na wo mi won tiapo be mretia okakrani wo so ko ba bia o mamede na dane nkoso no wo si no yare o yare nyina na se onioma wo nyina no what is bobo my kum ni yam nyina ka nan no wono otoso nan no sabire mame ne ko o de mame be fia se mame no eku ne madodo mame ye beye ko mame abru so oda wona o de be da kwa me gon kabi ma no kwa ahuhuru awon wono apai wajam tuta kwame ya toa so de toso miensa ene be pai wo fia huru be huru se da pai se tusa sa de wo kar no mumuni musa mamulutu musa wo sample so ofenso okunu afrim kakra sedu marek owu ye mfia aduane ni o se da bia ade ba chi bia wo hu okunu no one ne da no owi ma no no aja sama sabi wo wi ma me se da bia okunu da wo ba bi o peja ne sa be manie wo tie wo be manie aja abayiri wo fia ne ahuhuru awon wono apai
wajam tusa Aja awru apase tusa nsema toso na nie wana ka se sankofo sabe eburu aja onimu a obiya Jimmy for sabe Jeremia mumuni wone onua friend no Jeremia mumuni one kura so friend abra Syria sabe na omiya onua mo ye akrafo eye aja yaw na asɛmtia onya sɛ ababa we omonya omutifie baako omuye anuafo mema ne ye anuafo ena manso ya akrafo na ntokwa asifie o ma bayibo bia bamu a sabre yante ho ase na sabe eburu utifie na sabe wo ma wo nyina mo ye maame baako ye mma papa ye baako na se mo bom ho mo yere mo bom ma ye dia ene ye asamsebe kwame ensam na nie enti fiego mo bia ntie kwame gong song on ye ko edim me da say na jey ampofo ahuru awon apai wajam tusa bibi ba wa efruntumam bibi enu hawa ntuma mfa nkwa be de benya because I say comfort kra no okọ ne nchen kra no otimi ko fie because ni sunsun ko kasa e de benzira because ansa na ohu de wo fie o na je nyankopon wo tumi che bibia ni tumi ne say bonsam ni tumi because ye ka kwaku bonsam ni tumi because nyankopon ne wo tumi the God that Jesus for Christ the power the God The power, the God the what? the power the God the Alpha Omega if it is nyankopon the God that Jesus for Christ the power the God The power, the God that Jesus for Christ the power the God aja usi da gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. Teacher Danko, me da say so akrenkre waso Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. Me fa say mo akoba. Yeah, ejo. Ati say. Me ba cho me ho ye na unso e. Boko, wudi? Me ba cho ye frame Abnata. Abnata adi mfie sai. Me ba cho me nya 38. 38. Ba cho. Krobe na free so Abnata. Me ba cho me free ba rebo na obabi ni side ho. O ma meti ase. Me ba cho. O papa nso e. Papa de wo free mu. Anuano mo ye sai. Me ba cho anuano ye 10. Adwuma be na ayo. Ba cho me fam ade. Wa ware. Me ba cho ma wale nso mejan. Wa ware ajai. Me ba cho. Ba ku fo na ware ankenje kebe ka so che no ho ye pa nti obi an wade bi no hwe de tuamu. Na wawo. Me ba cho ai. Wo ma sai. Me wo 3 na 1 na free mu. Nti aka sai. Aka 2. Ti odi sai na be ka ho. Ai na asre me. Pesa ndi bia ka ho. Ba cho me ware a me ni nu be ka ho. Nti wo twa ho. Ba cho ai. Mate babo si yan ni ase no resem po anu anua. Se oba yesa. Ba cho ai. Yo. Wiase ma nyina ti o kasa. Anyumre. Anyumre de boko. Me fa cho me ne be ma na me ne wo ye no. One akwara no na etie. Na Christmas na akwara ni be di ni me ho na akwara na wo ba no na onye obi a oya owa ahoden. Akwara ni ahoden. Nti me oba ya no na me gusu a me ye na duro saa. Nti afia de ne kwaye se wo ye oba kwaye se wo bu ni nsa. Ti me de na me se ye nsa bu. Ti moja tu akwara na moja na etu no so nye moja ketwa. Me di ka de na ba beto hospital nyina hini ba akọ. Edi na wotwe no mu yi ye ne esa akọ na wotwe pepe na moja ne sa ba biem na sa de ne beto ho. Nti me de ne beto ho no ni nyina na me frɛ ne papa. Me frɛ na no de me ba na me gisika na me yesei. Na me de me twa aso. Nti me twa aso na yeyi no nti yeyi no na me se da bi me sister nso ti ja cha na okejem se sa na ete ye me fa akwala ne mra ha na ha de yekuru me ba se e ba de adin se sie ya ebenya ba bi de na fantem na ho no be wo no ansa na obenya ka odi nipa ne be duru kromu no na ebi ade be sie si na hospital ni ba ko e ba edi na ja che ha nti e ba ja che akwala no ho ato no nti na no ukuale ya na akwala no ye den moja ne sa start ye nti akwara no so ba no ka kira me se o papa ne ko baabi ene e baabi de so one ne ko bebere na de atwa to no omo be hye na taade wo mpasa so kuromu ho bebi omo te no nipa no so ye konfo so e malamu ndi akwara se wonim nipa koro ene omo ye den o papa ne ka kyan se wonyi na taare mra to yi na taade ba akoba na wo twiro mimidin ka ho no de koma se confuse madam no mo hye nto mo hye bebi mo hye ade ne so akora na kire me kuro ma ko hoda nti mahunu ho huni ba em se yensuo ne da ho so se o mo hye ni wie no mu pia nso no ede ye den ede guga atanim nto mo di guga atanim no e no se o mo hye wo yere bi ma ye den e ma ne no mo ye
enti obo mama ne asa na sisa na osi ama sa na me papa koye me enti aba asa na bla na wada nyine hini me fra ne papa ne bisa na sa asem no wanya no yie papa bi anye den amfa ama me enti aba asa me fra be ma ma fra chese akora ne tumoje ko ba ebo so me miensa ma fra be ma be pem sa bele san kompo de on fa na nimpo mehwe bi akora ne dempo no wo fra na wode ne echena even nka wo de mpo mempa san kan ne wantimi ama wotimi send mi sika e bi a je hwa akwara no nso ne 1010 pesos kwa on fa bi nyere en send me da na san na me sofo fra na ka che senti kwaku nti akwara ya nti wudu ani behwe se akwara no se de ne hu siti ana aye den o ka kire me sofo ne se papa ne fra no wo dwuna asam ne ho ansa na wo fra na kasa asam ne den e de kire no enti abasa ma papa no su bufi ene papa se wo fra na kire o fra na ane o se wanfa enti aye me ya nam se obi a me ne wa wo ba enti na mama hu se ne na akora ne yale na wo yale no wani hu bi enti na hu se wo ba na wadi ni sika ye den e ba be hwa akora no enti se akora no da dwo so hospital se am ne mu ka sei e buru ma dwo ne me nti ase yeso nam se ha dia me de ba be da mu ne se me de ba e ni mo kwa ba ye je papa no woni ne ware e ba cho yang wan heda anya me ho ade yesa wan heda yo nsa ko ho busua na se wan fansa ho abusua na so wan heda anya ho ade me nti ase wo jirem zan wan heda anya ho ade se me fa cho fansa ye mpana ne yetan ai wan anya me ho ade me fansa mpana mo twen ya na ate mo twen ma nate ne nyina eye wona so ne wo sai me fa cho ye wo tre na one free mu jakatu do yare oba na bema oba Wadin fie say 14 years. Na den ma muja he. Eni apacho ndi echire yanza. Sa na wotwe na ase no ntin buza we. Den na ko fa waja no ba no na mpratwe no den ma mutie. Na me hwa ne nkoye nti na me ja. Den na nkoye spoke inside chirem. Den na nkoye. Me ma assistant no nti no ne menti assistant papa. Nti na ehu hia se meto akoso. Ti ntokwa ba mu na muntem titiye. Na ntokwa de bi ba mu. Na obi an kasa obi a ho. Na bufo wom. Abufo de na wom. Ofri won chen kwa no edi sense mo kasa mo. Ofri so de bufo na koi. Ene me ana de na ekoso no da. Oja ye ho. Oja me ne nkwara no hokoye adwuma wo mpasa so side ho no. Maami e. Wo kwa no wo ma. Me chese. So ko na bufu wom. Ane na bufu wom. Okoye ofrel, ona so ofre no. Ofre no kra no ma, me ba panyin ne yare. E ma ofre asem American. Me fieru akra ne me dance ni. Ti ofre na ma. No wo ma. Enti me no, me papa wi. Enti me papa wi na me be ye na me ya ma hwese me ba me be. Ese emunyo ebufu da so wom den. Me ma biem ti ho ne ye ntemote. Kuzisa akora di yare ye. Acha ne ya che. Bise asemini si ekra na de oyali kra no 2 years. Tie ka se oba na oyali si an oya sabia. O da Joso hospital. Doctor diagnose de ne ha no. Me ba cho anna na mu ko twa ne scan. I say doctor say obesa man moja. Obema ni moja nkoto amensanti. O de mani wi an obehu. Obekwa akwhwe sa da say na wode na ho aka na sese woni sisi mu a. No. Nti de na pese ye ma o. Senti me ntimi anka ntina me de aba beda mo no. Ntimi nka ni se me ntia se. Se me ntimi mo wa me hu ntina me de aba beda mo se mo wa me na. na o pa free o ma me. Se mo wa se papa na kwan odi akwara na fa so no. Se onim na busuafo. Minim na busuafo. Ono zini mo de. Me pa cho. Odi akoto o manim. Me pa cho me fa nkoto. Den ntina fa nkoto o manim. Me na busuafo na da me pa cho wo ka no. Wono no na busuafo no. Omo nim sibia ositie sa asam no kra ne da hokra no mo ka hye na ontie enti no se eyewo ne nkwa asem me pa cho the hospital mo je tu no wa fe no mfa wo dia koto na ofo nim me fa koto na ofo den na onyo sa me pa cho me fa koto mo den na onyo sa me busa me pa cho se no me kura na meti akwala no we kura mi sister na masere na so wo dia akoda yi ho wo sister tena akoda yi ho no otumrika ba hai tintantim ntumrika na nko ho Senka betu asena ma sa akoda nche no otumrika ko babusi fama ne se mo dihye no kwa se no ma fa so oda ya da o sisi ya mo je tu no ade na wanyo sa me pa cho ndi ma anye adan
Emmanuel. Ano ma utrim. Ya cho ene ama mi tim say. Who tell Ewiase Mu Nsem? If I'm gong, me twam ho ba. Anokwamo mianka na nyadua haba Mr. Ayado papa. Sade na atiridi yade mechem. Kontonchi aboy here kumanana Ewiase Bretuba gong jatanini ania ATM ewo Nhyira Ewiase Mu Nsem so se mon trentre awrade akwan live multi TV decoder no so aye Spirit of TV and afa Kings TV YouTube aye Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM momodiana like it no share enya ye watch party ni ahwe de koso ni na de tu ho fo make say na ajay ampofo atrasia ordinance Nsem hodo a eba fi ha no wode nyina anatomy na wia ya hwe Nsem hodo agu say wa ni wadin ne ba e friend enjere na donko na akra na nyamfie du na asem tia nyina ne say ne papa e friend ajaku ni akra ko ba bi say okwakoye nyankoma de na akra na aja okoduru wo no na wo hye okomfo no ho no koduru wo no na akra ne tade e hye no sofu ye papa yi ama komfo na hye no wo hye ni wie ye no na akra na tade no nso no opiegu gata mu na nso di akra ko na ja emina akra no ohwie opie nso no gu akra gata mu de ko no amane ato abofra no eja abofra amane ato abofra no obi antie Nhyira ahuhuru awon apai wajam tusa eja ahuhuru apai se tusa kwa me gon yama mi wasole me amumuni a owo kubase asante achem ene ne bana wo mi aleja na asamtia otwa mami wo mamudu na mamudu a wo no nimu nsia nyina ye nyamedea na ne ba e frɛ no na wo mi won tiapo be mretia o kakrani wo so ko ba bia o mamede na dane nkoso no wo si no yare o yare nyina na se onimo wo nyina no what is so board my mamma kuni yam nyina kan nan no wono otoso nan no sabire mamma de ne ko o de mamma be fia se mamma no ekune madodo mamma ye beye ko mamma abru so oda wona o de beda kwa me gon kami ma no kwa ahuhuru awon wono apai wajam tusa kwame ya kwa ya toaso de toso miensa ene be pai wo fia huru be hu se da pai se tusa sa de wakar no mumuni musa mamulutu musa wo sample so ofenso okunu afrim kakra sedu marek owu ye mfia aduanani o se da bia ade ba chi bia ohu okunu no one ne da no oyima no oyim aja sama sabi owu a oyima mi se da bia okunu da ba bia o peja ne sa be manie o tie mo be manie aja abayiri wo fia ne ahuhuru awon wono apai wajam tusa aja ahuru apase tusa nsema toso na nie wana ka se sankofo sabe buru aja onimu a omiya Jimmy for sabe Jeremia mumuni wone wonua friend no Jeremia mumuni one kura so friend abra Syria sabe na omiya onua mo ye akrafo aja yaw na asebtia onya se ababa we omonya omutifie baako omuye anuafo mema ne anuafo ene manso ya akrafo na ntokwa sifie o ma bayibobia bamu a sabre yantia ho ase na sabe eburu utifie na sabe wo ma wo munyina mo ya maame baako ye mma papa ye baako na se mo bom ho mo yere mo bom ye dia ene ya samsebe kwame ensam na nie enti fiego mo bia ntie kwame gong song on ye koyedim me da say na jay ampofo ahuhuru awon wono apai wajam tusa bibi ba wa efruntumam bibi eno hawa untuma mfa nkwa be de benya because I say comfort kra no o ko ne nchen kra no o timi ko fi because ni sunsun ko kasa e de benzira because ansa na ohu de wo fi o na de nyankopon wo tumi che bibia ni tumi ne say bonsam ni tumi because ye ka kwaku bonsam ni tumi because nyankopon ne wo tumi the God that Jesus for Christ the power the God The power, the God. the what? The power the God. The half. O papa nso papa de wo free mu enu mo ye sen ati sen mi bacho me ho ye na nso boko wudi mi bacho ye free ma benata adi mfie sen mi bacho me nya 38
38 Krobe na free so Abnata Pacho me free by rebon or baby any side ho. O ma metiase. Pacho O papa nso e. Papa de wo free mu. Anuanom mo yesen. Pacho anuanom ye 10. Adwuma be na ayo. Pacho me fam ade. Wa wore. Pacho ma wale nso mejan. Wa wore ajai. Pacho ba ko fo na wore nkenje kebe ka so che no ho ye pa nti obi an wade bi no hwe de tuamu. Na wawo. Pacho ai. Wo ma sai. You were train na one free. Ti aka sai. Aka tu. Ti o de say na be ka ho. Ai na asre me. Besan di bia ka ho. Pacho me ware am ni nu be ka ho. Nti wo twa ho. Pacho ai. Mate babo si en ni ase no resem po anu anua. Se o be yesa. Pacho ai. Yo. Wiase ma nyina ti o kasa. Anyumre. Anyumre de boko. Me pacho me ne be ma na me ne wo ye no. Oni akwara na na etie. Na Christmas na akwara ni bedi ni me ho na akwara na wo ba no na onye obi a oya owo ahoden akwara ni ahoden nti me oba ya no na migusu a meye na duro saa nti afia de ne koye se wo yo ba koye se wo bu ni nsa ti me de na mi se ye nsabu ti moja tu akwara na moja na etu no so nye moja ketwa medical de na ba beto hospital nyina hini ba ako edi na wotwe no mu yi ye ne sa akwa na wotwe pepe na moja ne sa ba biem na sa de ne beto ho nti me de ne beto ho no ni nyina na me frɛ ne papa me frɛ na na ode me ba na me gisika na me yesei na me de me twa so nti me twa so na yeyi no nti yeyi no na me se da bi me sister nso ti ja cha na okajem se sa na ete ye me fa akwala ne mra ha na ha de ye kuru me ba se e ba de din se sie ya ebenya ba bi de na fantem na ho no be wo no ansa na obenya ka odi nipa ne be duru kuru mu no na ebi a de be sie na me de akwala ne ba ko e ba edi na ja che ha nti e ba ja che akwara no ho ato no nti na no ukuale ya na akwala no ye den moja ne sa start ye nti akwara no so ba no ka kira me se o papa ne ko baabi ene e baabi de so ne ko bebere na de twa to no o mo be hye na taade wo mpasa so kuromu ho bebi o mo te no nipa no so ye konfo so ye malamu ende akwara so wonim nipa koro ene o mo ye den o papa ne ka kyan se wonyi na taare mra to yi na taade ba akoba na o twiro mimidin ka ho na ode koma se confuse madam no mo hye nto mo hye bebi mo hye ade ne so akora na kire me kuro ni makoho da nti mahunu ho huni bali say yensuo ne da ho so se o mo hye ni wie no mu pia nso no ede ye den ede guga atanim nto mo di guga atanim no na so mo hye wo yere bi ma ye den e ma ne no mo ye nto obo mama ne asa na se sa na o se ama sa na me papa koye me enti aba asa na bla no wada nyina hini me fra ne papa ne bisa no sa asem no wanya no yie papa bi ayede amfa ama me enti aba asa me fra be ma ma fra chese akora ne tumoje ko ba boso me miensa ma fra be ma be pim sa bele san kompo de on fa na nimpo mehwe bi akora ne dempo no o fra na wode ne echena even nka wo de mpo mempa san kan ne wantimi ama wotimi sandi misika ebi a je hwa akwara no nso ne 1010 pesos kwa mfa bi nyere en sende me da na san na me sofo frɛ na ka kire senti kwaku nti akwara yali nti wudu ani behwe sɛ akwara no sɛ de ne hu siti a na ayɛ den o ka kire me sofo ne sɛ papa ne fra no wodwina asam ne ho ansa na wo frɛ na kasa asam ne den e de kire no nti aba asam papa no su bufi ene papa se wo frɛ na kire wo frɛ na ane wo se wanfa nti aye me ya nam se obi a me ne wa wo ba enti na mama hu se ne na akora ne yale na wo yale no woni hu bi enti na hu se wo ba na wadi ni sika ye den e ba be hwa akora no enti se akora no da dwo so hospital se amene mu ka sei e buru ma dwo ne menti ase yeso nam se ha dia me de ba be da ho ne se me de ba e ni mo akwa ba ye je papa no woni ne ware e ba cho yang wan heda anya me ho ade yesa wan heda yo de nsago ho busuan na se wan fansa ho abusuan na so wan heda anya ho ade menti ase wo kirem san wan heda anya ho ade se me fa cho fansa ye mpana ne ye tan wan anya me ho ade me fansa mpana na motwe ya na ate motwe ya manate ne nyina eye wona so de no wo san me fa cho ye wo tre na wan free mu jakatu do yare oba na bema oba what didn't you say 14 years na den ma mujahe eni apacho ndi echire yanza sa na wotwe na asem no ntin buza we den go fa wajahe no ba no na mpratwe no den ma mutie
Na me hwa ne nkoye ntina me ja. Dey na nkoye. Spoke inside chirem. Dey na nkoye. Me ma na sister no nti no ne mente assistant papa. Nti na ehu hia se me to akoso. Ti ntokwa ba mu na muntam titiye. Na ntokwa de bi ba mu. Ti na obi an kasa obi a ho. Na bufo wom. Abufo de na wom. Ofiri nchen kwa no edi sense mo kasa mo ho. Ofiri. So de bufo na koi. Ene me ana de na ekoso no da. Oja ye ho. Oja me ne nkwara no koye adwuma wo mpasa so side ho no. Maami e. Wo kwa no wo ma. Me chese. So kwa na bufo wom. Ene na bufo wom. Okoye ofrɛ o na so ofrɛ no. Ofrɛ no kra no ma me ba panyin ne yare e ma ofrɛ asem amekan me fie ru akra ne me dance ni ti ofrɛ no ma no ma enti me no me papa wi enti me papa wi na me ba ye na me ya ma hwese me ba me ba yi se emunyo abufu da so wum den me ma biem ti ho ne ye ntemote ko ji sa akra di yare yi a che ne ya che we say asem ni si akra na de o yale kra no 2 years ti e ka se ba na o yare si an o ya sabia o da Ewiase hospital doctor diagnose de ne ha no me ba cho anna na mu ko twa ne scan I say doctor say obes how man muja obemani muja nkoto amen senti o de mani wi na obehu obekwa akohwe sa ada say na wode ne ho aka na sese woni sisi mu a no ti de na pese ye ma senti me ntimi anka ntina me de aba bedam no ntimi nka ne se me ntiase se me ntimi mu wa me hu ntina me de aba bedam se mu wa me na o pa free o ma me se mo ase papa na kwan odi akwara na fa so no se onim na busuafo minim na busuafo ono zini mu de odi akoto o manim mepacho me fan koto dentina fan koto o manim me na busuafo na da mepacho wo kan no wono no na busuafo no omo nim sibia o sitie sa asam no kra ne da ho kra no mo ka hye na onti enti no se ye wo ne nkwa asem mepacho on the hospital mo je tu no wa fa no mfa odi akoto na ofo nim me fan koto na ofo dentina onyo sa mepacho me fan koto mo dentina onyo sa me busa mepacho se no me kura na meti ata mame opening number na mame ne number da ata mso ata mso ata na me to bi ma o ma ajabu kari bata eh adwama ne de wo yodwamanfo me ajabu kari bata mso ana wo security siman osu chesi yes na no ba redu ngomo se ma ba ko numu asese no ware e ma ba ko 28 osu chesi ndi fanto no kwan so ko sa mbusa me ba emphasis siman chief mame kan siman dabi yes siman e ma no do hin na ye no de e ma no ma ye bi ho ade e musan ma ware be wo mama wa ye no ebi wo kofiase e ma no nyina ye sen wo mama ye ho ade meja ye aka ba ko pe no mo ye sen mo nyina ye sen o mo nyina wa ye bi ho ade onje bi ho ade ono o ma ye bi ho ade meja wo no me no mo ye bi ho ade no onje bi ho ade se na ye ho ade se na onje ho ade ata me so sima mitio me chese wo ma me di ka wo e wa ne sen ma sen ebe num de ma ye ho ade na be se na onye ho ade oh se no be sen na onye ho ade siman o mu mienu na me ye ho ade o mu mienu ngo ata dono na mkoboy Getai na akoboy ko boku ntumpa di me mo ko bodo ni ntumpa ha na meka no ewra me mpe rof me ka kire wo kasa man kasa me abodam hey mami bo bu fi dem botia ko mami take credit you mami oh right good mami tell me mami dey oyo all right mami aye ceasefire me ba cho me dinie
That's Ramete Mensaka, a crocodile stone or her, Denchamo, one no, and that Mensa, Benkum Doctor. God bless. Jete Bunuswa, what transmogrify Tebusina, and say, a so below Bakumi, Numiasa, and 9, and Num. Na o hwede mahu ayi alefi mehu jene nyina ha Dr. God bless body training na kan ye betwitwe ese akọ bi atwom na kan twi ese ese body train paste atwom Dr. God I say man for danyo ya beka sebe o ya meka sebe wo yi te man for jayo Majayo. So ya we there. No ntini ebri. God bless Makwaba. Yeja. Simanu Dabi o. Me ma onuma na se du. Me. Na me I chum ni wa me na me o. God bless. Yeja. Me ma simadu ho. Ye ne ma nyina anatomy yetio. One crocodile stone. Abusanfo ye ba bedin komo nukre ni unse sisi a COVID-19 ti ma sisi a ye pese boost immune system ni nya hoden na wo hwe niam a doctor de egu table no so na nukre ni hu pa ye pese yetimi kyekire mu enkakra mahu ade ye de ye wa chai bi e wa ha sei doctor de dikan sa niam a we haban ya wo de ba ye ede ben pa na ebetimi dia boa ya boost immune system no akwatia COVID-19 me da se menua me cha Ghana fo nyina titro bi o tie jwa efe on se sama ekosu kumase no yan kan ya yeti ko ka obi dia Ewiase Mu Nsem be we soldier force ye discipline no banga for na ma soldier force force swati Ewiase Mu Nsem anas di nyansa krono no de po Ghana nyina Ewiase Mu Nsem you can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem Dr. Baumia was wa Ewiase Mu economics boost nyina mene e di so piso on the economy management obi antono John Mahama na umuno no ono ne time na city no etisa na inflation senior delegate for almost how many marks Ewiase Mu Nsem Ghana for say na abana absorb through NACO it's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Mu Nsem and I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba na meja paye entisi amosomfo aduana ba Kofi Asante anopa nonum enefa ekosi nonkron semaduana ba pa ho aduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na Ewiase Mu Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now Ewiase Mu Nsem. Ewiase Mu Nsem. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say Aquapano Quafon many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a dead Bible Mushim, Ghana, Hamina Medishim, Bible, I had the Shisham, when I'm the Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukunu. And I said, we didn't know a banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye between ye, we could have one behind when the bushing, and now whom been your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear me now my own. I was some now your problem there, may catch your brain. We were who were Ghana and now approach me now was some eye or diagram there. What Tim and can't say. Only problem wow. A few kuna and I say few, only problem. Just the whole problem on said, just say, be a woman, sir. What traveler? So, what traveler to say, be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicy, mamma, booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would that you know who traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel no more baby. Oh, bar prophet, minam to me, dear, grow candy bar. Ma will be a doctor say, won't will be. We be a dear crown, minam to me, man. Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some now problem on in Yukunu, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting at him, Tabuan Bola Junction. Etimatim, Tabuan Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, Umuso be ye be a Usiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be a copy, photocopy. Kumasi amiye juma jwada na benada kwa. Akram wa Masama Stadium Junction, Jarvis, Honda miye juma
Yawda na memenda. Nkoko de Trado Salvation School. On so me aduma the friends kwesi adanko a. Hwe. Achira be yi ni mi o. Le mi friend achira be yi. Psalm 91 enimo do okron baako. We will cast Psalm 91 go to 7 times. Put the best ready idea was me say. What does run upon you and upon you? Now you be so when the bonny and I be ya or the infant trial and I had it. When I be you or was my become one was and we a favor oil, we need the other say, well, we are Juma, will be one grata, some I anything. Not sour you will be sure. Wouldn't problem be again. Psalm 23, what kind of 7 times? And also the Sra say, I was in Tiana Ewiase Mu Nsem, what they are Sra when you know some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensam telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 6041 22. Prophet Joseph Mensah Makram. Prophet Joseph Mensah Mashal Fee. I'm so about me having the meetings. I was so that I feel him. Now, because I may prosperity. Ama. The Yamawana said, I may pay it. The infant said, how many months? 3 months. 3 months. 3 months, 4 months. I mean, then they see our person will come out for the kind beginning the bar. No, I find the amount for capital play. Nearly Papa for Nipa play. Tell my man, because I'm a quick macro ninja. The one I'm a friend, Papa. Number Pakajan said, what is a full week of us? The ninja, the baby, and many out. No, Obama, and I said, but yes, I didn't mind. You mean you can let Kadamus get into system Emily, because I get in the church in the man away. We don't car water tank in any fans. I have a soccer. I cry, soccer. This is a shot near Kona. Send my brother on the system. Even go to Michigan because it would be, but I got you when you see 1 year school. Into me, I said my mama that was here. And with the uncle come you for me. In the same hour, the Damas, you cry 1,500. 1,500. Hey, wow. I mean, I'll be on my cassette. What's that? 1,500. Oh. 1,500. Oh, well, then I'm soon shout. Now, again, no, senior, and no man process. Send the catcher, sir. I'm all the year. And you said that I got. I know what until I buy the between many Pabla was I do what winning. I'm passing me a yen. Until I'm soon shot, and I'm not persuaded. Can teacher I have 4 a year will be a wood you can be chill. They make catch us of one say. It was Obi I want to Prophet Joseph Mensah Kano. Now, what in can almost be over 2 and 1 portion. Now, maybe 2 and 1 buy. Maybe Piasso will problem now. So, if America, I make a say I was so cry. 2 and 1 on black Prophet Joseph Mensah in Nancy. Now, maybe Pia in Tampia, a dinner piano, or buy an uncle numbers so, man, did it. Amongst the son now to me, sharing. Young one number so much on so maton, send them so much so maton. Adi infiesai. Ipacho menya 38. 38. Krobe na friso abnata. Ipacho mi free ba rebo na obabi ni side ho. O ma meti ase. Ipacho. O papa nso e. Papa de wo free mu. Anuano mo yesen. Ipacho anuano mi ye 10. Adwuma be na ayo. Ipacho mi fam ade. Wa ware. Ipacho ma wale nso mejan. Wa ware ajai. Ipacho. Ba akufo na ware ankenje kebe ka se o kire no ho ye pa. Nti obi an wade bi no hwede tuamu o. Na wawo. Ipacho ai. Wo ma sai.
e wo 3 na 1 na free nti aka sey aka 2 ti o de say na be ka ho ai na asde me besa ni bia ka ho ba cho me ware amedi mi nu be ka ho nti o twa ho ba cho ai mate babo si en ni ase no resem po anu anua se o be yesa ba cho ai yo wiase ma nyina ti o kasa anyumre anyumre de boko me fa cho me ne be ma na me ne wo ye no one akwara no na etie na Christmas na akwara ni bedi ni me ho na akwara na wo ba no na onye obi a oya owa ahoden akwara ni ahoden nti me oba ya no na me gusu a me ye na duro saa nti afia de ne koye se wo yo ba koye se wo bu ni nsa ti me de na me se ye nsa bu ti moja tu akwara na moja na etu no so nye moja ketwa medical de na ba beto hospital nyina hini ba akọ edi na wotwe no mu yi ye ne esa akọ na wotwe pepe na moja ne sa ba biem na sa de ne beto ho nti me de ne beto ho no ni nyina na me frɛ ne papa me frɛ na o de me ba na me gisika na me yesei na me de me twa aso nti me twa aso na yeyi no nti yeyi no na me se da bi me sister nso ti ja cha na okejem se sa na tie dia me fa akwala ne mra ha na ha de yekuru me ba se e ba de adin se sie ya ebenya ba bi de na fantem na ho no we bi e wo no ansa na obenya ka odi nipa ne be duru kromu no na ebi ade be sie beto hospital ni ba ko e ba edi na ja che ha nti e ba ja che akwara no ho ato no nti na anu ukuale ya na akwala no ye den moja ne sa start ye nti akwara no so ba no ka kira me se o papa ne ko baabi ene baabi de so one ne ko bebere na de twa to no omo be hye na taade wo mpasa so kuromu ho bebi omo te no nipa no so ye konfo so ye malamu ende akwara se wonim nipa koro ene omo ye den o papa ne ka kyan se wonyi na taare mra to yi na taade ba akoba na wo twiro mimidin ka ho no de koma se confuse madam no mo hye nto mo hye be mo hye ade ne so akora na kire me kuru no makọ ho denti mahunu ho what a word huni ba em se ye nsuo ne da ho so se mo hye ni wie no mu pia nso no ede ye den ede gu ga tanim nto mo de gu ga tanim no na so mo hye wo yere bi ma ye den e ma ne no mo ye nto obo mama ne asa na se sa na o se ama sa na me papa ko ye me enti aba asa na bra no wada nyina hini me fra ne papa ne bisa na sa asem no wanya no yiye papa bi ayede amfa amame enti aba asa me fra be ma ma fra chese akora ne tumoje ko ba bo so me miensa ma fra be ma be pem sa bili sen ko mpo de on fa na nimpo mehwe bi akora ne dempo no o fra na wode ne e chena even nka wo de mpo me mpa sen kan ne want me ama utimi send mi sika e bi a je hwa akwara no nso ne 1010 pesos kwa mfa bi nyere en send me da na sane na me sofo frɛ na ka kire senti kwaku nti akwara reality wudu ani behwe sɛ akwara no sɛ de ne hu siti ana ayeden o ka kire me sofo ne sɛ papa ne fra no wodwuna asam ne ho ansa na wo frɛ na kasa asam ne yeden e de kire no nti aba asam papa no su bufi ene papa ne sɛ wo frɛ na kire o frɛ na ane o sɛ wanfa nti aye me ya nam sɛ obi a me ne wa yase me dagu no so keta ya fa achu nyesa mpa cho me de ajaku ajaku na mpom design mpa ba da woro ma me ho ye pa ye kasa gu gina hi ajaku mpa cho me wo empata so afem ajaku ei eja e ba ne se na obaba wotabira koda ko mala ma se dunsini ho se wonwa no adan ka woni ko yisika duru ana trem mo penye me da se menti me mfa me ba enko jisika na tia me jama hwan na abedie oban de waka no dodo no ewum anso dodo no nso ni ene se oban no mene no awu miensa mene no wo ye no mene ne wo mankan so ena warija ba ya enkwane ko di no ho no mo na metese na obi sana warija ye ho asem ha ode number bi mere ho beto ansa enkwane ko di ho no mo no ba ko yare e ma ode ne ba nyina hini no o fra na ba ye ba 3 days bia ne mane moja ana me ka cha o se mako ba bi na ya de se aye no eya me ma pa no nsan ko bi na doctor no na e ba chede ba ji be bi ji na o twin mi eye moja ene na e ba kwala na mu kami wan ka ni fa ko pon ahwene ta kwa no da na moja
da me no kan we nyina wie ya di ye se be nyina no woni mi se se akwa me de ne be ba ha oba kwa na so ma kwa me pa ne ma ha me yire a me no me ni nyina be ti a ma e kwa ne ma edu station me se me de akwa ne ba so da o mpene e kwa ye akinye ntokwa ana station for no penyin for me se a me se me de akwa ne ba na hu sa kwala no be o ko no kwa enya de me nya kwala ne bi ana sa kwala no kan tia so ba me de ba bi do si se be ka se de na ba ne kwa ne kwa ntwa ni ye ni ade be ya me fa kwala no ma no fa ne nko pani men kama no wa no me kan za kwa na so odine kwa hafa no we nya nkwa se me boa bi sa no akwa kwa sebe be sa ya de ko me to na akwa no fi mu akwa no kan hu bi eneja me na me busa fo nya akọ ye ko ta se bi bia wi empo mota sha mo jijin kan bode kakra omu wie ye sebe sanka me na me ba na won so me ni mi na wo omo ji ye bi sa 1 cd omo tin ka so munya 1 cd na so munya 2 cd omo na buta for the head them eno anu me se me ka wa se me na fo mo ho ene mi nua na buta for nya se ntwa so what a word huni valley man kan wa se bia na ja me tam me ma me se omo ka se we be di bronya enti me ma omo ni bronya ni omo wi ana ma be for me ti ase na mbae me bae o ka se me man kwala no do mbe die at Christmas ma o bae me ma utika e ma o mo fakokọ eton kwase je ko ton kwanta de mu ya kwelu fa otu so ya wo de ko ye o ma me e na timi ko jare sa se Christmas no kwa ye aduane man kwara ni di ye Ajeku enkwara ne bobo amale Ajeku e da fa kwala me don pa onta to o de me ba Ajeku nana mi tie ya dimna ne ye adwuma so woka wore mu nsem nyina na enso so be say India movie yemra asem so obaba 13 years samre ka so the hospital moje tu no mami jemu a ubi sa ne nsem bi ente wo yi ya no na me Facebook wo se si e ho akwala no no kure me de ne ba ha akwa no ba ha no kan mo de tuo na America me oba tan ka me no to no en ka me fa kwa ka sa kwa ya ne ya de we anasa de we no wo no me me se de ofu mu nkwan na wo no ente na me no wo man kan san kwa no bia no no wo yale me de ba ye de di ka omo sofo e de ka hu oba mama ne no mu tita me ya kwa no ho me na nye e no ma me so na ko akwa no da na mo de firi nanum e na de no no de tie eneja mutu ho na mo ene call from edi mbe frɛ me ono be ono frɛ wunya ofrɛ me dare dan kwala no ya de we wo no so na unti mo mane no mbo ga sa se mu fɔ kan banza ana o sente se me sa kwala nti se wo pia so wu wo se sa bre ne mo ja ne ba na num a ona na de for water re ka na num na ko na ja me de me ne fɛ so ne mu twa so akwala no enye sa me de ne ka biskaduro ana me de ko so bi wọ́n apàdà náà ẹnì kó sukùl náà ọkọ̀ sukùl náà ọ̀sọ̀ òsì à pàpà bi ẹnì ọ̀sẹ̀ ọ̀ka nsẹ́ baako mmienu kyerẹ́ no sẹ́ ọ̀pàbà ọmọ nà mànìyàn mpa nìmọ̀ náà ọ̀bẹ yàdé ẹ̀wọ̀ no so no ama n'akọ eti mbà yẹn na ọ̀bọ̀ mànìyàn sẹ́ pàpà bi aka nsẹ́ baako mmienu akyerẹ́ no nti wọ́n sẹ́ mẹ́ni ne mmara ẹnna mi sọ ọ̀sẹ̀ sẹ́yìn ẹnna ọ̀sẹ̀ yàdé àwọ̀ yàrá no huhum ni di n'akyi Emma o kan se be mi na na me se me se sa na o se say ya de o se tiri o ma me mo ho no na me se sa na me ni na fo me ko na o yen se no kure akwala no o hu no hu me ne na yi no enye enti yempe mempe na tade ba akomra na me ma me se kan be tete si bisa na 300,000 o currency no to me ze fori wata na se bi na on fa mompaye yenko sie on fa pra kwa se ya de ne hu ma yedi nyan yem pa fu no na me so de se nya de de mate to wa me so akwala no e no ko he na sada de bia no de bae e do bae no man se no ko to se foro to se wa yire no e de bae mi gina hobi enya se me mata nkwa ne ko ye enti obompaye se hu mu ana se ya de e ti akwala so e di akwala no nya no ene o gina radi speak de mu e pre ni nyina e fi me so ena omo amade wo yire ni nyina fa ade no ena okope ja so odi tu no ahia ma afa na ta so wa de ni fi ave o se nto de nya fe nto wie ya no a wo kan kire ha ya gota wo se o nsuo enye nsuo mpiche gota ena opia gum opia ode paye na opia gum eti nsuo bi kwa ho ye tu o ma tu nsuo e wo ho no mo kire ya me fa ade na me sa nsuo na me fie gum me fie gu ayi ne so
ele tia de call enti me buy e man no why you be so from my friends to nyale ojo 4 days ena me go no ayi am I see no se osan frɛ ubie wa se de ade ma wa na nyan aka what the word Huni Valley ma mu ade frank ansa na wa dia de na ye o saka se ya o ma meje ade me dware nti from time me cham ka ya masa ade o ye me dinu ho a ene me tibua emfa se akwata de ye no ye na ka so fi we si wa chi o da ani 40 ata de na se nyama de ye nso no so bibia no wa ye ni de nya de be basa me sa enam se me ye ja me sa ne akara no ko baabi se me ko hwehwem sa de na bi di akara nya na se eni nya me ko hwehwem e fi bia sa eni ho no mo ena akwa na me na etie no so a wo ka se minimu hubi se me na ko di ni ade no min fa me ba enkonko ye bibi da what the word Huni Valley me de ne ba ajeku ya me de ba me betena no ajeku ei aja otimenka ni tio pa me te so bana fra bo na isa kwane yare ah ho no me o fra we nya me nkwala bi na onya am no bo mama ne eti almost by aka by 5 days no ajeku enkoda ika kirero omo ka kirero omu bi ani ho a omu nya me o fa na wunya me eti madam fo ba ko e wo ho no mo o le nya me no o fra da na me ye ko no o fra team ana me di ho na so akwana ya ma na ba nyina hini na me ntem so da bi o eti ho na me gina ho fra ata me fra ni mprenu wamfa what the word Huni Valley e ka tan se ma fra na wamfa na me ni de nti a wamfa eti so o fra ho fa na se bi an kan se o se ne yampo a me ba fie mande anwumre ya se bi ebehu na e kwasi ada eti me ba ye no na me fra no ana o se on go na fra ye se madam fo no abona mane se me se ma fra no na one day na fo no ni ho na ade na se ma fra me nte wonka na afa na se sei ene ade ana o cheche mu kira me so somebody na ba ka na ko si sei ana o se ka ya na ko si o currency 8 million ina me se e je na meka no enkwa do mo kwa na se mebre aba o sa kwa na ba Christmas bo so men nine ajeku na mi tie ofro wa nyaw yabo ma na isa kwane yare wodi oni abehwe no ba so tie me ajeku wodi wani abehwe akoda no ena me tie mo me mfa mani ma na mo me wo me ntire mu wo ho se de o ka me tie bi nchemu ni sai ntietem nchemu ni sai me ne ka we ni ho asem a sika mi tie ye no na o ma yi ni ko fie etina me nsa ni wo ena o frɛ se afansa ya mo de na ba em ka se me so me ni sika wo me ho me ka sika bi wo me ho ana me boa etina me wo asase bi wo ho no mo enya asase eye plot enti oto bia ma obi mienu on penny pandlas ni kwa na ko ho jompe on frɛ wo mo na o me nipa empe asase ho ni wani hu sika on fa mabo bra me se me ka se wo taze wo me ho ana me boa anhwe ya na kwa ya nipa de wa yare ndi ya ntra ma nipa ndi bi mesiansa abaja paransa ade ho no na me ka no so wate eti na wo na me sa frɛ madam fo na ho no bo na mane e ma so anya nipa eti me de me ebe 4 days na me frɛ se me anya me ko de madam fo me fe sika na me ko de madam fo 2 million se me ntimi ma me de send no me frɛ no so abakuma se me frɛ no so mpai bo ntimi me ka ta no ka ke no ajeku e abeke me frɛ no ajeku wamfa na me tie ofro ka cho sa kwane yare di sen ofra me de o ka no kra hu nya hi of me pa say o first one de no any we look almost be 2 months and 1 month 3 weeks money and now for ni mehwe akoda no eno na me say me friend na one for kai me ajeku what is akwa no yare so am for say then what is so yare busu mi ni mfo ni kohwe akoda no aden ja ena me ka say me ba nyare ma ni me ba bi wono wo ni ajeku ajeku ena abu amane sa akwa no yare set say mfo ni mehwe akoda busu mi enu nie ajeku ena di ekoye ena me say me fe na wan fa no me kan say ba bi office obeko bi e ba bua bi a wonko ajeku mfo wani e mehwe ankoda no akoda nti ekoye ajeku nana mfo ni mehwe akoda no busu mi enu nie di ekoye ena na me say aja say o fra mi na ma mfa beda hu be bia no ma friend so boke me ajeku dabe na bakumase me fra ho mo ajeku dabe na wo bakumase ajeku
Eja me mom de na kwa da kan ho nyai me ba de be benada say be o hia me na me fi be ya me won na ba ya so na me mra de a be ya me wo no me mom de me hia obeba ne mo fro sa kwani an de wo ma ana me ka say o ka say me mra de da se ana se ya metimi aba ajeku ajora me nsanka ejoada ai me say man nya benada mate me da se yemfa nkoko ho enti akoda no mfa no kodi sikaduro ne sikaduro me nya bi dade o kana me temu say me da se yemfa nsio ya de me ne ya adwuma no eja abeto ato ama ade akyen eno mi sam akwa yeju afide otiye chance wadwe nyina sa akwa na kwa sikaduro ana boni bi asem no wachirim se na waka no branu kakra me mitio kasa me pa chao de enti amame no mani abere se akra ne ale onimu hu bi no se wo ba ya le ni afre wo ka se me frɛ na no wo boa da me pa chao akra ne start ya le first ya de be to nyina hini first ana me frɛ no na wo se wo ba nchirimu odi ma wote me pa chao mete eto asumu me pa chao de gentile ento asumu se ne wo kan ni nyina na ene nsem wo kan nyina osi oba ni nyina sikasem sika ni ho nti ogusu obo no ho da ashasi ya no ka kira me say ne nkrofo bi di sika bele no mi sister panyini kura ya wase men friend omo me mati no do ka nyina otie osiri nyina akọ esikasem sika na ebi nyamai sika na nyamai nti ompese oba na afani botom omo ba benya accident ni se pa wadun yo sense akọ na sika duro se na ona enimu de one na na do na me busa we wachire oso me se o de akra na kwa ye bibi me de sa na madwene ye me bibe sa no na kwa akwala no bibe sa kura no se bibi ben no na kwa sikaduro na kwa sikaduro ai nti sika na ba ene se ono ano ho matimi sa fre aje kuso nyame ado abrada omra tibela hia hawate me fa cho mate me da se bekum number 1 yetio ego omo da so ware yabi me cha sa na be se ya uni ubekom we nyina no oba no sise bia de brebe ma no wesika bi hye baabi odi akomo oba fufuru bi na edie bekom minim se bia be ma no wajapade we nyam ne netie nti odi ama obi no ama obi na enjoy wanfa ama me awarejaye sometimes esia but we no nya de bi eso ma we ekoye ntokwa wo montem awarejaye de etimisi but Ghana hankwa unu obi eja aware a emu problems nkwa ntokwa bebre awareja nzu nyenne onye Ghana hankwa ana meka se nyenne Ghana hankwa awareja da bi ebi ma jai but omi okay binim ko jai sa twempena ebi na jai aware sa twempena obi no obi eja aware o mo sai business boom o mo sa twempena na nkwa de obi ni giri jai a oda bia na oba ni sei entokwa we ntokwa ekotu nyina mesi nyina ekratwe so mo tibomu a ankasa ne ma we nyina ankensi ebi ayeka ye nua bed na dwene bubu niema bi enso bi nso abapa no so no or clear conscience na dwene mu bibia ni adwompa ni bi anta akiri but ya na se de ma no se woni be ma no entia wade ase ya na o se do mo dwene no a different kakra na ebi ase de be ma no so hu niema no ya na no so different kakra nti mesere se abante ne so beba nyame ya adum no ba bedura minim se kaso Joshua krabit ma hwa ma ye ne ne ya hwese yes na diagnose yes ne ya hwese ogorowi a ba diagnose papa ne beba ni nti no ebi a diagnose a na wunya diagnose ye pe wa wie case no nti na me ze bia na me bi kitu abi se yesu mu ade a mesira ye maami onto no bo wan hwe a wo ye nyina kratwe ne niema nketenkete bi yaw bi yaw ne niema bi ehye ni mu no wan hwe a saa ya odie no ne niema na wo ye papa ikase nyina papa ikase bi a mami ti o se na kom ba mami tubo hwe wan hwe ya nei emo obi mfa ne pressure nto wo wodi agro obi di pressure ma wo be wu simple wunyini ya baba wa wunyina wudro kra 40 years ahwa wunya ubenya 40 years unya 40 years but adwendwen wo mo abdwendwen ba dwena ma bi obi wo baka joso nya 50 years endwendwen bibia ho de asie esi bible say de nyame ada na di no ne e madia de ensi ye no de no nyame ne dia misrew
ewu na nya owu e de ne si yo esi awie wontimi nya ho hwe dia kare ne ebo ho ban fa ne magu akwam na wankasa wo life bo ho ban ene oba no wanhwe ya enei no enema nkitenkite yaudie ne ne nipa ye chawa asase so sei enche bia korokora ba e nipa odo mko onso ba odi ade akatawa no usuro corona but enema yawa ewo mu no eno ano dinsi corona okay yawa wo din wo busisi ane niema bi no mesrew me de ka betimi a twetwa niema begu de asie na si wankasa pre wonkwa ene oba waka no se be de si ye na si awie na de aka de obo ho ban midase Ewiase Mu Nsem some bebre me say the boys man worry we na conscious mess akotwa kakra titiwa na ja kojuba binim na some can be amekai as boys man say who be no worry empo 10 years mfiedu so trying to push ati say so di ni bo man what da go no so ye enya de da enough from ogoro mu akwa me jiso buru ogoro mi tio de edikan ememma ne mu bi kwan bi omone ma ne bi fa so tra no ereku woni oba na jai fine jano but nkwala ne die wona wo nkwala no adie wona wo se ne kosoro ba fom se de ya enya waja obande mopa ma jana ma ne nkone baabi obetima ka se o former girlfriend o former wife but obetima ka se me former children so otima na dwuni ya kwa nse sikadru ojati ebi no na dwuni nse sikadru very good eti wode ade odi bo ne se wode okwa sikadru opeso na bi wo be ma na wo no fa try si ubo fa na ebo akwala na ebo mu koji wo ma chikande nyamai masa sikadro na ko fa sikadro na ba so wo buza ne se wode ne behwa akoda wa behwa akoda no so botom nye nti obo no botom nye hwe da ga ja ko toeda o ga ja ko toeda ade no botom nye kura na ye bibi ma kwala ne hu se e papa bi wo okwa kobeye enya mo ba no ko aso enya mo ba no ko aso meja ware fine me wo ba ne bi me go fi asamu do prempe me na meja bete no chese minya abiamo oba no so no aya me ba no asamba be fra se oba na asamato no so okohia die okobokro no bibi tuna e be ka se eja ma so oba na asamato no what a word who tu ka makwana wu awakwa yi se ba kwa dika wu amgoya ye kra sika ne kra amuye kapra kwa manya bi e fa kan chero to mu ro she dem nti kodanzo mi ansa na kamienu etu twa ma so sa wu ye bobu sa twa manso abinada oba aja manso so ne tie yi o just ye bobu sa twa manso ja manso so ne eti ade ahi akola ne tutum ne jewa de anama Father's Day na ma fon emuo no ebi no yana ya se jam ye ne ma ne ewuhie na sabia ko sabia nya ado esam no ka sei obi so wo se no sia on so le firi no so wo se obi so woni enso akwa se yi se pemu akwa ne ba peno jam oba no ko se ko the market digi se ko se obi ba se ne chi wo to su enne ka kum oba ba ko asokwa ha ya rehosem o to nsuo ya rehosem o jakula no o to nsuo what valley ele hon mo pau o to nsuo wo kunu etu ebe akola no oba no go pesika bra akola no ebu oduro no ma ayam gisete akola no hwe se wo oba yare na se sum ho o pa akola se mo masa udimi ka be fa esum ni akwa ade akola kope ne nkwa na ko wie ba na na me fa ye wo hunu etima abopani ni nyana twise akola no se maame na bibi na fa mbesi ti no wo ye ne yesu go yiskedu na wo bi wo gwa na sefo masa so eye sikedu enyi sikedu dika je akola ne kwasi wansa mate e pervosi e pampataku efifie na to dwavo mate sam hu na mema ne bidie agora me dase wasi pe mama ne bidie ya sa ne je mama ne e kese che mema nyina okay aden agora lande owe
Masamia. Jamansu Ogoro, and I think Kano, so for Joshua Barnes, Odifo, Obadagonoso, a person who's at a soon sumo dear, and a Yarabika, na a Branda, a Jacob Dua, Yakania Twasso. Eh? Watch it. I'm a Huno, dear Jape, Madam Nipano. Power specialist about clinic. You go to your dear, you're born about it, near your free, so it's sure to talk. Tonto Meva Dawson, that has been choking. Time for the between to say, if you're a power specialist, Herbal Clinic, near Sissy War, Yadomina, Tremor, hepatitis, typhoid, sexual weakness, blood pressure, infertility. There can be a power and a power free, so do a massage, physiotherapy, Nina, 1 year be. Herbatin herbal powder and make sure you're on sun with Juma when you've been my buapa, big buapa, a Kenya come one now make sure you can home, Nania, a payo, a war, Hunam DM. Kofka herbal make sure, kahe, Boba quite time, COVID-19, be your mo, Benyasemo testimony to room, as a copper Kofka herbal make sure nanum, na AC and no crime. Jiri, Bema only you could do whom Bema Najo for Beba Simijoso Wubrin, you will be Janso Paso through pillar. Ebanum Jirikajiri. Your body man is saying a jet to a tour. And do your malamix tonic. What diagnosis muja? Dr. Sinipi said malaria, therefore, when he do your malamix at the tonic akahono no matoso no bogra power specialist restaurant. No could it good. No one kakra. We can do one more special to Zafia Mutu Abetie and Connoisseur. Power woman yepa. Kumasi atonsu for Yasi Just Bro. Filling station you had more pen making. And you only come on 0244 544422 0244 54422 0200 383831 0200 383831. So for Joshua Barnes, Memo Kwaba. Odifo na mpom. Unya nyamya dum tie mpom ye din. Da obode na se. Manse waje you know ekoyi ho boost immune system no say you come one ma hode bam that's ramity Odifo that ma what ye akoda yasemi na ye pese hu sade na ye hunhum ade ye nkɔ no pi kakitua bi my friends Ewiase Mu o ma me metra mbu sebisa ne nsem ma me no ye ntwentente ne nkɔ nsem ne bi to to ma me ne bɔ ne nim na me hu ne ma bi fa ne ho pin bra machine ne nim na to bu ase bɔkɔ na yare saa mojetu yare na wo ansa na ode akola na ko akwaya saa dia odwen se schedule ona na zene na me pa cho no ne de no the black twitwiri ne sia oh aswan bo sanya black ne nyina mojetu na ma moje free eye moja kro ya e bo sa se mojetu abofra ne ho ansa na wapad ne ko saa bia no ono ne de na heda anya yi saa maame de ehwe mu yehu nse na moja ntum dada se fi na num se fi ne moja ba yeah what you ma men kan se mi kire o to bu ase boko meni bo wani mpa mi ha ba ni na oba ne to mi bi ware no e den wa kan fa ho akire o me pa cho ani akwara no na anu ya o yare ya ana o kan sa se mi kire sa sadi an o sonda ya na obi ni nada e na anu ya no ka kire o na so ka kire won je ba cho da bi nti oba ne yare ne hinta sam we kire enya dia wo dwen no hinta sem bi we kire ba de we kire ndie me pese me kan wa ha ponten to me bi ware oba to me kese pa ne ware oba no ene ye ne sa nti ne wa de aka we kire ne de ene me ne uhia na ma kire o nti de gonge no an so for Joshua me da se pe de on so for Joshua na ni kire pa huni ma pa ma me jatum se ampa no kre na opeso penti asem na man ko ese sigadu you be say na moja tu no no twini sia empenti ade ne sa Ojunya yo sikadro be man sikoto ne pala ye postmortem bra obre no bra obre ni botom nyina ku ate ti mojunya sikadro ye twa homra ne fa pa to nto aso wu te Ewiase Mu Nsem e ba to ye fra me gong say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669 I'm actually I'm so about me having the meetings. I was so black. I feel him. Now, because I'm a prosperity. Ama. The Yama wana said, "Then I'm a baby." But you wait. The Yama, everyone said, "How many months?"
Frema 3 months eko 4 months 3 months eko 4 months na me yen dey mercy a pesa wo kama amafo dey kan beginning the member one na makofa na be dey amafo cap play ni ne papa ko ni fa be play ti ama me ka me ko juma ko amenji ndi wona me friend papa na papa ka jeno se what is for we ka ko mas ndi ninja de be ana me ya no do ba na se ba we yes I man yɛmɛ kan na ka da mesu getting to season na mele kete me cheche ni na de man na wo ye me ton ka water tank na ne fans na awa baso akra so ka this is me share ne yakona send me brother on the system even for me to share because it will akra che we share one years ago ntimi I say my mama da wase a me go dey akopon kwa wo do fu nti send na de da masi we kwa 1500 1,500. Hey, wow. I mean, I'll be on my cassette. What did I have? 1,500. Oh. 1,000. 500. Oh, well, then I'm soon shout. Now, again, send me out. And no man sir. So the capture, sir, I know what you said for the apple. I know what Pantia Bible met to many Pabla was society who are winning. And passing me a yen. Until I mentioned Shan and I'm the Coswa, can teacher I have 4 a year will be a woodsy, can be chill. They make catch us of one say it was Obia on tape prophet Joseph Mason Cano. Now, what in can almost be over 2 and more portion. Now, maybe 2 and more by the Piasso, problem now so. If America, I make a safety of soccer craft. 2 and more non black Professor Joseph Mason and answer. Now, be in Tampia, a dinner piano, or buy a couple of numbers, man, did amongst the son now to me, sharing. Now, one number so much on some maton, send them so much or maton. Na me bae no so o de ayi pa da bi de ma me se me fanye e ma no obi sa me se me kuta favor oil ni bi na me ka se an protection oil na favor oil protection oil me nim di ni tin ba chena eni bi so na me di sra no wada na e bo ba ya 12 a o tina nia wanda bi obesu sa just me so de estate me di na tin na me ye powder ni di manem no na me di fe ayi oil no so sra tisisia ni wato se de na osi na wa nanti se de na osi yale ye na ontimi nanti bi mu so mi ye we na ai wa no sale pa chu de bi wo sole de na na ne hu nyina wo so sa tisisia no e pese e hunu mane nanti na me hesa ampa se na bi obi abehun sa ampa akwala no ampa no nanti pa chu wa nanti kanga oh, okay. But when you win the first time, me di kan ba me na me ba hanu last 2 years kora bebo na ya to me ba ni tiri nwi na obi di ni ko jisika duru no o aboase me mpena bi no na nyew na ko nhyira no e pa ta ya mia nti sa ta me nyina ya na me ka se me kan so ya na me ntimi nka kontimi sisi ano akwala no so ho e pa to can you favor any dia bia se me kan me ba ya kan protection Psalm 91 23 na I'm about 23 ni okay yeah makai eno na ade me ba no na se de na me hu me nantia na attention si family no se de me hu se me ani po se me adin o ba sisi am ho atom akala ne so ho atom sisi na ese ukọ o enyambo a ene wo free happy ese ukọ nhyira ho me be friend na eje na ukọ a na ono ankasa waka no akoka ni se ne oba ya me yema amu a e ma sisi a hoto ne bibia aba me ba to me ba so no unje me hwe be sinde me be bia so unje me bibia na me da wasin pa so nyakopon won sra me nyina na me fam se aya na me ka se de bia me ka se Nhyira FM eni ho a me busi afọ ne ko me Nhyira FM me busi afenyi Nhyira de me pese oni omwa kasa ebe kwa kasa se ya oba ye
unsa akwala na mo susu se bibi beye no nti me ye nyoma so de ma na mo ne akwala ni na wisu ye beye a friends beye what 2 years money yam fan se beye 2 years 2 years ade no hwe anya akwala no nti ese okoka e won hila ho pacha me ko ande o awa ko ne enumle program so ese wo Abiwa news na Abiwa news na Abiwa news na mitie asem wo ho me se me di asam nam police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso adan eya Abiwa ha soko Abiwa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abote twetwa ne nkakra ede brow eno ti hia ye me da bia ebra dumienu abob ere kopim se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho akramani jina me ba no ho ta feeling moja na me ai na mkache mama sema kana mai na ku me ba no ebi so asere na o me ma wo stars ahodo de bi che bajai sa stars de pa na no de ma wo tim says o de amo wa feel pa dise mi kuntuno abi soko Abiwa news na mitie asem wo ho me se me di asam nam police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso adan eya Abiwa ha soko Abiwa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abote twetwa ne nkakra ede brow eno ti hia ye ba be di no me ba be repu no me de me ba ma no me so me sa me pe no ye urade eti pesa me ka se bo otuma ne tere ho ase ne se wo se wo so obedi na won hia nyansa pa na nya sa azama sa ne de hene wonya ni papa me wo di asem wo se ba betom sa na wa mi sansa na wo kan me de me go me dua ansa na wo ma bo dua ye se mo dua wa fidie so ka me de jew ka me de je me ho di ajew me wi so me tu ho na mo fidie so a dua bo santimam me de me consume ho akobo dua me bo me so me ho dua what me bo me ho dua akola na wagire sika na mbe so this kan be no na zaman ate sa wagi akola keto we sika wagi sika ante sa di ya so sa ni me ante sa ma ba be jina da ho sa we ye nana de nana adie be nana nana fu nana anka no kore nana fu sesa nana anka ya nana fu nana fu dia emfansia ne ento aso e wo Ewiase Mu Nsem so nsha 104.5 FM we nana no anto ne mayi nana fu ne be frɛ wo eno mu akoba yeja mami na umpum boko huye mi huye le amiase e ba jo wudi mi de Salome mami Salome ma jo e de ni mi eklubuni oh okay e ma se no produce ogu o ma o edu ma se na mema sen mema ye sia emusia na afrimu ni esa afrimu enan ensi enum ukunu ti ase edu mi wudu ne musa na afrim nsi afrim oi nsa aka nine ma se na mema sei be ma ba ko ema miensa yo ukunu ti ase o ti ase o isi aka sei mo da so ware moya de mrantie de ya ni transmogrify so be nden eno wada ma se ma be kan ukunu ate ote what can't you know want me anso ano o sa wa no so ya yarefo de na ye no ni nine ntuba no ovie odi Ewiase Mu Nsem me da se ma me anyumre yo me da se anyumre de me nkran boni na be bia ye wono ye di baye bomi tembia na mi fa no asem na fe na se mi baby be yare isisi mi nua ba wo yare na yare wo so ko baby e na wo se mi ni mi ba di ojan ho na ye no
enti odi abetu ye odi atu ye nim era me se minye baifu enti mi hu be bia mi di beko me se mi di ba mi ya mitiem mi di be ba na mahwe minye baifu what a word huni valley kasem no no asem no oba no otoso sai die yesi oso ko ba bia se oye baifu awa no die mi nua ba Unua ba na ka sa asem minua ba sabi waka ma miaka baby unua ba ma ana unua ba oba na ne ba ndi onu na di machiri ena ne ba wo ma mi wuye kra na oni no ni bo papa nyina wuye ana so wo ba ifo ya na mitete no wo ni onua no mu nyina ka chire na enyina hoyi na sei wo se mini mi na mi ba no ena ye no aso akoba bi wakoba bi akobisem na wo se mini mi ba no na ye no aden minim oyare ini sisi na ne ya wo se ni sisi no akoba bi yesi mu mienu na mu sisi ne ye adwuma najo ye de we be ma no di sika no bo no sisi na mi di bae iti masemwana tumi na oni sisi no mo ye ni sisi no aya awra hosem na sisi na den atia atia asa kan center boat atu no ni sisi die na fudi ha na ni badua nso di ha sa oya dro so ya dro na oni mo nete wo no da bi antifa ko to te hin na mo so mo te hin wo no ti group na ye te ekra no se mo na mo firi ho abaye ni sisi no sa na bayi wo mu bo mi bayi tambia hwane bo bayi mame mase minana no munyina wo mu bo mi so ye bayi fo aden na mesu minye bayi fo ne no unim ampare bie ose ampare bie unim edi ampare bie kukuru kabiwe unim ade kro jam chechi jinantwi fabia sobojo komedi hia yanima ninyina unim ade kro ho na bi unim ade kro kra untu anajo dabi otu ofa no ma wonka ho dabi ma me ndi na mo nyini du ba bia asimu ye ba ifu emi ntiase mintiase ya ma kokro ba ye da bia abre na ba ye se no dabi minimu dia ukan mu hwi ani mu bibia dabi minimu ni pa banbu ba ye no dabi ni pa ban ne bo ba ye sa na ya na ha won yeah down to me na sure ha mi pa di entu en sanfe no be kirem yemfe no be kirem na ukunu mi so makasa kirem ose ukunu sa asemi wate some so ye baifo wate bebri wan ko busam debi so no so ni na want mi na nti papa mabusu epani wo ho me chiri ba na wo ho mabusu epani wo ho ofrim producer bomodiana twins fresh brantie no ne musa no ye this is a chia sa eden bomodiana friend ne musa no baibodie emunsam dozo wan hwe ma pie kra ontin pie bio dabi baifo na ekono abro no woni ya se onipa sa bi kra ntisa daji mi wuse ya se ye de ho to e be osisi a chia no so na nyina esi mi nye baifu Mate Franco Trading Enterprise ye co trading of Franco Trading home of quality phones and computers. Impacho me tumbo se anatomy achiro. Phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel na fe STG. Satellite TV, Sky One na fe Asano. Ngina bi Franco asuye ye. Accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate, memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers. And a free never for war. Eno mo akwaba. Yeah. Mami na umpum. Boko. Yeah. Me huye. Le amiaze. Ibacho wudi. Me de Salome mamle. Mami Salome. Macho ede ni. Me klubuni. Oh okay. Masa no produce ogu. Ma o edu. Masa na mema sai. Mema ye sia. Emusa yi na afrimu. Me sa afrimu. Enan ensi enum. Ukruti ase. Edu mi wudu. Wudu.
na musa na afrim nsia afrim oi nisa aka nan ma sa na mema sai be ma ba ko miensa yo ogru ti ase o zi aka sai mo da so ware mo ya de mrenti de ya ni transmogrify so be ndен eno order ma sa ma be kan ukunate ote what can't you know want me anso ano sa wa no so ya yarefo de na ye no ni nine ntuba no ovie otie Ewiase Mu Nsem me da se ma me anyumre yo me da se anyumre de me nkran boni na bia ya wono ya di baye bomi tambia na me fa no asem na fe na se mi baby be yare isisi minua ba wo yare na yare wo so ko baby ena wo se mi ba di oja huina yeye no enti o dia betu ye o dia tu ye nim ena mi se mi nye baifu enti mi hu be bia mi di beko mi se mi di ba mi ya mi tiemu mi di be ba na ma hwe mi nye baifu what a word huni valley kasem no no asem no ano no oba no otoso sai de ese oso ko ba bia se o ye baifu yi no de mi nua ba munua ba na kan sa asem mi nua ba sabi waka o ma mi aka ba bi unua ba ma ana unua ba oba na ne ba ndi onu na di machiri ena ne ba wo ma mi wuye kra na oni no ni wo papa nyina wuye ana so wo baifu ya na mitete no wo ni odua no mu nyina ka chire na nyina hoyi na say wo se mi na mi ba no ena ye no aso akoba bi akoba bi akobisem na wo se mi ba no na ye no adan minim oyare ini sisi na ni ya wo se ni sisi no akoba bi yesi mu mienu na mu sisi na ye adwuma na dwo ye de we be ma no di sika no bo no sisi na mi di bae iti mase mwana tumi na ni sisi no mo ye ni sisi no aya awra hosem na sisi na den atia atia se kan center boat atu no ni sisi di na fudi ha na ni bodua nso di ha sa oya dro so ya dro na onu mo nete wo no da bi antifa ko o te hin na mo so mo te hin wo no do tikru na ye te ekra no se mo na mo free ho abaye ni sisi no sa na bayi wo mu bo mi bayi tambia ho ne bo bayi mame ma se mi nana no mu nyina wo mu bo mi so ye bayi fo aden na mi su mi nye bayi fo ne no unim ampare bie ose ampare bie unim edi ni ampare bie kukuru kabiwe unim ade kro jam chichi jinantwi fabia sobojo komedi hia yanima ni nyina unim ade kro ho na bi unim ade kro kra untu anajo dabi otu ofa no ma wonka ho dabi mami andi na mo hini du babi ase mo ye baifu emi ntiase mi ntiase ya ma kokro ba ye da dabi abro na ba ye se no dabi minimu dia ukan mu hwi ani mu bibia dabi minim ni pa bambu ba ye no ho dabi ni pa ban ne bo ba ye sa na ya na ha wo yeah down to me na sure ha mi pa di entu ensan fe no be kirem yen fe no be kirem na ukunu mi so makasa akire o se ukunu sa se mi wate some so ye before wate bebri wan ko busam debi so no so ni na want mi na nti ma busu epani wo ho me chiri ba na wo ho ma busu epani wo ho ofrim producer bomodian na tune sa fresh brantie no ni emusa no ye ni sensa achia sa eden bomodian na friend ni emusa no bayi bodie emusam dozo
One who you pick around in PB. But if on the canoe, I'm going to say with Nipasa, be granted. That me who say, yes, we are there. What I have no, Mate Franco Trading Enterprise, Yako Trading or Franco Trading. Don't say the Biamaka say Yale way near Dra, I no crown and no crack. No crack. Oh, by oil, I'm the man. Patcho Debbie. Then I'm the man. Patcho be dread at the man. I'm a die cut to crack. I may any 1 month in a cloud, and you can't say, but according to me, what I ask one year, I feel no summit was here. Now, when this had the end of now, me said, oh, Sophia, be a better pie, Metocoso. Now, my bannis upon a lockdown the buyer, that means to me, ma. As I hear back when I was a woman, and I'm on a year. The men some lama Jamasaba back, I mean, say, you make my zone. I'm there will be a dramatic costume, no more kids here. To see the Oyaleno, to see the mental humility. Medas. As I see nature, you better and South and Watty near Busano. Say no crown community, by your ferry, you between some money. You must say no crown yarrow. No man saying, Watty. Ntimami Salome, Yanfango Kawati. Mario Huda. Sonia Bay for Yakupo Nhyira wo. Ubeni number 104.5 FM kan wati. Timario Huda wai. Kudidi nada na yo kese. Se tebia obaba no ensabeka no ofia wai. Medase. Kakrabi. Asem na nkasara meni maame na twaditia ho. Eniema pii ne wom. Maame no okaso a wo mamu sai edu mamudu maame sai na tiase emu nsia na ewu emu nan awu enan na tiase edi na ye wo mo mu ye ebidia o inkwara brim ena die tosno onu die ka kwa hia na ba mo di bom be ye samina miko kan no bo ena wo mu ye mi baba kon oba ena minua bemba ni basu ba kon wonu ye bemba ena chiri yale ba na wo mo wu ensa wo mo nu musa na yale abo no mo dia chatu onu manu ye nsiano onu dia oyirae yesimina mama enkora no irasa atiase towai ti do yira no way huno business abre mu hu bi huno so enfie ani 6 years akura na panyini pani no wayira oh wawo ama wanyama na so wanyira okote baby nti 29 yanko Dr. Mensa so Ewiase so utie se de asem ne kana me ka se amena bonitia no eniema bebre na wo mu ye ma me otuei me nka so e baifo na wonye baifo but nipa na wono de sobo obo maami se wo baifo no je ni sisi achia no maami senka atiefo ye nyakwan ana ye ka che maami se won sori no nante ambu maami na nkasa ni sisi sebe atiefo maami na nkasa me de mitimi sori no ntimi sori maami no se ya wakwa se ya maami na nante esi bravo eno ase na ye use ka free baby yo se ya na ye use ka free baby no enna sa anwa na see na ye use every baby no enti ma amena nkasa no ono amu kura akwa ana wunua ni ba ono so de ba akwa na sisi yare ensusu ye baisem enti ma ame ensusu onam wei sabi yen kase wo baifo an baifo bi na ye ne sana ono onam wono yesi obi ozo kobra wu ono wo so mpafe na ono wana mu nisisi na nkasa akwa wontimi ntrene mu de ne yesade ba ye fro kobo nti wono mu amu bi batisi akwa Africans ya dwene mate ye be ko Dr. Mensa so yesi na mo mensa kan ba no akwa so hello Oruja minyana Naomi ni ahoma no so Naomi ni so bo ntoni ko Dr. Mensa so ye Eze busa Naomi Nsem ba ko mienu ye Nsabi anam san Nsem ba ko pani ntwen san fre no magirem hello
Give us scientific herbal clinic. Give us #1 bone expert. Specializing in body massage, spinal cord, and I feel Casa Baby Busa to Afro on BCS. Come. My said the fish ban pepe. Ubio Casana Pampedia, Chinoman Kuyu, Craconin says you or give us a share. I'm super Jinasum lab scan 1 year. I didn't go to Yadiasi or give us fast years. Answer 1 on a Himon Franca. I was anti-ment Muha. Amu Ordino Quada Sobe Christian Service University College. Push a woman 0243 03 8482 0243 03 8482 and 0200 771202 0200 771202. Misaka Naomi Wahmanazo. Hello Naomi. Pastor Daddy Minye. Ati say. We pastor yo. Naomi, usi sini here. Atene. Pastor ye ka kro ne du ano pastor de mitimi nanti aje bo be 12 to 1 anso na mitimi church akra. So wa ya bona ba no. Sisi dia wa fudi ha. Atia transmogrify. The pastor say. Usi a transmogrify. Naomi eh. Daddy. Na eno Salome wa ya ba ifo. Oh, me dem mo ni be ye. Na me dem ko mbe ba no me just na me ya be 1 year ni. Ma ko doctor ko twa scan nyina mi tuto nro nyina no enko. Salome. Na mi anga sa. Adi. Uko baby. Me pa cho me ko ya flans en pa bo fie. Na uko ji na si ho. Ana me ko ye no. Ana me ko ye no le ko si mi se. Ni ami ni odi mechi. Ana ya flans e mami bi na ye me. Ni mami mo fi e flans e mi se me fi ni mami mo fi o mi ni. Se fi ni papa mo se bu se mo susu mi ni. Eti mi de me ba na me nia ka sa ka flans na se John. Ana ba ka tira me se. Mi fi na ye mi ya no. Se mi ye de na se mi ye de abun san fo no betina aye de mo betina su ma fi de no foforo. Na mo we do ki tuwe pa mo de ba mami a. Mi fi na be ko. Salome. Naomi. Daddy. Niba no oyasofo. Me pa try. Yo, no kan say. Ana ga jira mi say, nipa no wo ye me no. Se me ba, nya be hu senjire ni, na me ti yo. Ampa so mi nia na me yale be 1 year ni a. Wo me fie ha no. De bia oba kita tuo ni tuo abuba. Na odi be fie. Nta se ko egu be bi kwa na mi suro. Ete ma mi ani go suma mi ani nia. Yanga se nia, ye fe se ya no wa. Nia ka sa ye nia. Ana ga jami ti, on ga jami mi sira na mi yale, mi nya hodin. Na mi sisi ye mi ya. Mi ni e friend mi sisi ye mi ya be 1 year ni enu. Wo masra mi da. Se mi ma ko e friend say, en ba bo bia ba so kita tuwo ni tuwo abuba de mi sira no. On fa tuwo ni tuwo abuba na ma ha obi. Se bia obi ni ha ko obeti na de. So beti mi ekum yo. So be bo mi tuwo mi ni. Ana mi friend mi nya no ko ka kira mi si yo. Wa ti no ba ko ka kira no ko ka kira si yo wa ti. Na on fa tuwo ni tuwo abuba na e ma he bio. Naomi. 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 Yeah, cause I over here. Let us go Kubase. Oh, Kumase. Kubase. Naomi, that better be trouble here. Let us say. You may add more trouble to me. Oh, maybe I just see that is the Fiamika say. She can't be the club, you need to cry anything. Ocha producer from. Naomi. Ocha producer from no more case can buy. Yo, Mate. Medas inti Salome Oma Salome tia. Ti yomi yemfa kokko ho. Nemum yebeda go no so ate. E bi kra na osisi no enye sunsun ade yema paro ni ba no de twitwi kama de cha be nante wate. Mate. Chedasi Naomi. Yo, me da fa. Yo, me chia ku be asifo nyina. Ewiase mu nsem doso. Sisi nyina nse baifo na yo. Za baifo mo sisem. Sisi nyina baifo yi. Yeah, mo sisem. Enche be ka se COVID-19 mo ka ho. Yanko doctor men sa su yanko din komo. Simadu na fe de obi enfanto aso. Obani ka se mo akoba. Ya usu meji so. Na wumpom ti se. Awrade adom ye duru hedi asa de awrade dia. Sisi bi ono mo achia. Afrodia sisi di ha. Asa wa abona ba. Asa ka ne center boat atuo. Sa nyina mu siesie no. Di na o kama pa. Na o mra. O mra ne ehwe no. That's ramete. Mama ehwe no. Doctor Menza be chiri ni sisi na tene. Ya tuazo. Ne bi wa se de ya na sisi ni nya kochia sa ya na nante na efe. Ampa. Se de wuti. Asa wa abona ba. So, na so ni nyina no ba. Doctor Menza de wa ni unum no. Obetene wo mo wo tene wo mo de doso. Ampa. Bebre wo tene no. No anzo wo tene no amu sala no wo tene no ana wo tene na ko. Sa na ekoso e wo Dr. Mensa e ba clinic. Enti yare bia
how no the bad Dr. Mensa e ba clinic I said dey ka no nya de ya de betimi akoso atena ni pedua mu bi Dr. Wonder de yeri mi ho asam ya tene ho asam nim de Dr. Mensa to bi ye abibidura Dr. Mensa de ye adwuma enye Ghana hanko wiase ba bia Dr. Mensa duro edi dwuma so anya asem keto dom nam so enya yare senti ye kan obisi mi de ya wosam obisi mi de mi kotodwe obisi mi de mi yefrumu obisi mi de wo wodiem obia wo de oka obia wo ne hawo ene ne etete no ntu giri se otie ye no se Dr. Mensa e de duro kan no se nipa no so benya yare sa eno ti ne ba fidie so a ne ye kan fo Dr. Wonder ama won say edi Dr. Wonder no wa nya ne kwawo eye kosi bro ni fita Dr. Mensa de duro kan no eno hu say indeed you were a wonderful doctor because every said na yade ne tie abrochire hoyi enuro be na ni won fidie be na ni wo ni nyina mo ye tre na tre dada no an kosi pe but Ewiase ne be pie Dr. Mensa e ba clinic na Dr. Wonder ye na ade enu biu no kekesi ani na ode duro kan na ntam so na ne ho ato no enne ma ne tu ne di you are a wonderful doctor ama yenya Dr. Wonder no abisi sabre na free wo ba ne ma Dr. Mensa ye wo abibiduro ni mu ayaresa ho na krampa se o ye wonderful doctor yade bi ho Dr. Mensa de duro ka na yade ne kwa na enwonwo because twa se de nipa no yade no tie pa ono angasa ba no oni mu gidie wo ma de ne ba nso kransa ni mu gidie o bo bi anim se de aduro de ahwa na nkoyeye etie nkonko hwei se bia na etumi ayeyi ana yankowe no na yeyi na danse na pie no mukọ makojo boje no nyina be fam ama ehwo danse ya pie ye no na enya semketua enye kuma senko Ghana fa na ba bia Dr. Mensa clinic ribi wo enkro bata ne enkro bia ye adwuma no adanse ya pie ho sam ya hodo nyina no enya agwana obidie eni nti na da bia sa Dr. Mensa trasia na ye ne se obi anya ntam mahia Dr. Mensa wode fo yare ne bra na yare no o ne master so bomodia tutom ye bre na wode be hia ne master ye Dr. Wonder no yare no de aba bakwa kuma to ye mebe ko simple tie sa na Dr. Mensa ye no enti e ba se ni etu ne ye de nsempa enda so wom mawa na se o ya so na utie na tu ho na mo nyame yade mo kina acha no so ne fa na Dr. Mensa trase oye adwuma kosi anwumre nonum bakasa na otu nyina Dr. Mensa okumase a oye adwuma okina oye adwuma nyame pe fiada memne da kosi ada ne da nyina oha a oye adwuma dia aka ne sa wo be ye hyehyeye na betu ho na mo aba numbers we ne de ye adwuma ye 0271 173 551 0271 173 551 0245 958 768 0245 958 768 0209 500 273 0209 500 273 number C and Dr. Mensa Herbal Clinic iri ejuma ye home clinic nso ye nyaayo eguso ayeye etu ba bia wo no wo de ofra bia so media yade de aye minti nyade a me metima ba clinic ho a Dr. Mensa se shepa ho a obeye no obafia behwewo number sabdi tu dwai eno so betima frɛ ne ya yenhyehyɛ ye ka yade ne ba ye nkra bubu ye ka uni obi a wo so mu kra wo ba sa home clinic ye dwumadi a Dr. Mensa di ko Ghana fana ba bia itama obi oyare na oni obi a wo so ne mu de na ba obi a yade na bubu no na no to ntumi ma obi kra te new side ba bia ka kra obenya ba kwan kra no ehwo ye den no ane se wo frɛ ye ne ye no aye hyehyɛ ne abefio ne abehwewo asa dwumadi nso Dr. Mensa de ba ye edompa aboa wo mu nyasem ketwa ye gusu a ye na ye koye nim Ghana fana ba bia nso ye ho asa dwumadi nso ekoso kotwi no ni omuni se ubomodia tutum na bepie mu ho a anopa no nyame nkrofo nyame nko aginam bo twedi ampo nyankopon pai anopa no dia yarefo ne adwumefo nyina hye nyame nsansa na adwuma na nkrasa ahyase na Dr. Mensa edi fidie hwehwe ni pedue mu maw
to so nipadua no fra pampam kusu nase hwe nipadua kwa ne nyina se de bia ate se de bia ho ode te yare bi o ba bi entam so Dr. Mensa behunu pempen so akokodu nyina obehu na fi ogina so ade hu adura kan eso twa scan so a ni nyina ye o clinic ho bi ho en fidie bi o so a ode ye nipadua no mu nyina hwehwemu eno so ho ye hwe mojam ene niema hodo ojonso ontasu wagana bibia ye hwe e wo Dr. Mensa ye ba clinic ye nyina wie de ye hwehwemu hunu se ampa yare wei na hawo pepe so se na koduru na fi Dr. Mensa gina so ade hu adura kan sa na koso ye clinic ho enti enenu ye ka Dr. Mensa sam ni ye ka bibidura Dr. Mensa ye eni tumi e wom ode ye adwuma na anu edene ni nyina ne se nyame bie nani won haban ho eni wo ma ni tumi e ode ye adwuma e ya doma chede nyame de ache no enti se Dr. Mensa tia haban kan wa yare na aba osoro se pewempe ebeko because ye awurade anu mu asem na aka wakasi yedi aduaba na yemfa haban no ensa yade ente ensa haban no ba ni padua mu a esese besa yade no so ampa ede de akinye ne ho na ma asafo awurade anu mu asem no apem na aye n'adwuma esa haban no ba esa yade no pepepe sede waka no na no na edi dwuma no ama adane adanse agese baabi abefa bia ne bi bo Dr. Mensa mrane ne bi di adanse ne bi yesi na ni nyina no ya no bi wo tenchen a na say na kofo do mo to papa na dia ya sankwa na omye nya asu ni ya ka tro say sa nipa no obi na to no nyam wo so onim ne wo hunu eno onim ne wonya eni tin na ni age no sa na sankrofo yi so wo munim tebi o mukoduru mu ba bia yade ne o mukoduru ye nanam Dr. Mensa nsa so na o masaba nkomu biewa na tomra ne bo na to se ye hwokwa Dr. Wonder nyeni nyina se pempen so yade ni koduru ye no ne mu odene nyame nam Dr. Mensa so asade safo nyina asaba nkomu biu ama ayendi kasem sa na koso ewo ye nkro bata nkro ni nyina kumase ne okotwi Dr. Mensa okotwi gnitepo ema yade bi enhunahuna ema yade bi nyo moso hwe Dr. Mensa chiri kwan enkran o Madina Zongo Junction Oman FM edanu amu so ubehu yen ehwa ye adwuma sonko kra kofo de ade wo Old Slaughter House ena kaso anso ne nsani senior high school nu edi hwe ne mu takrade ye wo Sakani College opposite takwanso yene Dr. Forsen ena edin hwere mu sunya ye opera run about wa any Old Municipal Hospital no edin hwere mu se hwedwuna senso ye wo omanhena abosana se main market wa no ubu Dr. Mensa ye back clinic ene ye wo dunkwa onofe dunkwa ho no yene Solar FM ena edin hwere mu na se post office no hwere mu pe ubu Dr. Mensa ye back clinic kro batan kuni enyina edi djuma ye hye djuma sada pa no so ne fa gyina mu akose enyina no num ye djuma da bia fi djuada kosi kosiada da bia ye ho aye djuma etu dia nza wo ye nhye no na kro batan ba bia be wo no na ode ko akohia adwuma efo no wo sam pa Dr. Mensa o ye adwuma kotwe na Dr. Mensa tena eye adwuma na otu nyina nyame po kira no pa acha no so ne fa na adwuma hyase e ma yade ne hunahuna e ma yade ne nyomo so mabinum e kansam na yade wei ahwe ana anko ahwe ana yesei ensem bebre odi ane sei sabio ni freni no Yesu sa na yade no wo se bi de menim hwe de menim so mane abie enti won so wonim hwe de wonim ni sei uchudu ani kira Dr. Mensa ye ba clinic akojo yarosa tie ne na danse ni pia wona atwa ho ahye nyina behunu bi se ampa se ye ka Dr. Mensa sam ne ye ka Dr. Mensa sam no se enye se ye ho ne tayin na ye ka asam no kure wom eni da so ewom so da sani bia yare na bre na odane nani e de kira Dr. Mensa ye ba clinic no tutomua enya bepiem wo se wo mu a eno ana no sade yade na kokodru bia na antem so na ne ho aba no okay na adane adanse numbers me sisu bia ma 0271 173 551 0271 173 551 0271 173 551 0245 958 768 0245 958 768 0209 500
273 0209 500 273 number C and Dr. Mensa and Yejma. Kaisa na watchi Dr. Mensa esa twaso. Yade bi aba so ade achi ye se bi enkono. Hwe Dr. Mensa chi kwane enhwe. Ni ebesi yan wesa Dr. Mensa besa ye na ade no bio. Enna maame hwe nanim so se ampa Dr. Mensa owadru. Okay. Ampa owadru. Enye usa no nwim se da ase. Mesumi da ase. Se wo me yakonya na ede nsempe na mo fidie so ema yetif. Ye betu aso jame enka ho. Me da ase. Nhyira Amua aka Amshay and your birthday what Daba news site mwajuna nyimne and Ewiase Mu Nsem e ni nyina ya odi afawati Nhyira Amua Nhyira sabo man say Amshay Daba news site and your birthday te mwaju enda nyewuti Ewiase Mu Nsem mami oti hai enso go paso pa tre no ni kura film no se ni bi hunu no bibi hunu no oda wona because me to fa wiem na san say baba dia ye be dago no so o Ewiase Mu Nsem so mi twam hoba Oya Gudini ba anase berima opanyini anase abofra obi a wanya kwanhia That's a fire to the Angels Dominion International Church Ama. I do na bomb and I say aquapano quafon many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day Bible mushim Ghana, Hamina Medishim, Bible, I had the shed no minam de Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawoye, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know a banana in the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye betunaye, who be grow and behind when a bushing. And now whom been your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear me now my own. I was some now your problem here, make catch your brain. We were who Ghana and now approach me now was some eye or diarrhea. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the old problem one said, this be a woman, sir. What traveler? So, what traveler to say be a woman, booming says, see, there mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel no more baby. Oh, bar prophet, minam to me, dear, grow candy bar. My be a doctor say, won't will be. We be a dear crown, minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was a crying. Obuha now was some now problem on in Yukunu, who will come near free bearman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krumham waiting at him, Taboo Bola Junction. Etimatim Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, Umuso be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016, men am the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, Umuso be ye a copy, photocopy. Kumasi amiye juma da le benada kwa Accra Mwama Sama Stadium Junction Jarvis honde miye juma yawda na memenda nkokko de Travel Salvation School onso miye juma the friends kwesi adakwa hwe akira be ye ni o le ni friend akira be yi Psalm 91 animo do okron ba ko we will can Psalm 91 go to 7 times we the obese ready ade wo so say what the Srana Pani and Pani now you be so when the Bonnie and I be here, what your fan trial and I had it. When I be you or was my become one was and we a favor oil, we need the other say, well, we are Juma, will be one crater, some I and a day. Sour you will be sure, what need problem be again. Some 23, what can we 7 times, and also the Sra say, I was in Tiana the same. What they are slow when you know some case die. We need problem be again. For Prophet Joseph Mensa, telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa, Macram. Joseph Mensa.
Mensa Medasa Fire to the Angels Dominion International Church I do not bomb him and I say Aquapano Quafon many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day Bible Mushim Ghana, Hamina Medishim, Bible, I had the shed no Minam de Bagana. A kind of crack, mouth being left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukuno. And I said, we didn't know banana in the Bewan. He now buy a batch of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye between Yaye, who be crowd one behind when the bush him. And now whom been to your mamma and Cosso, who buy a Bible and a battery now my own. I was some now problem there, make catch your print. We were who were Ghana and now approach him now was some eye or diving there. What Tim and can't say. Only problem while if you couldn't answer if you only problem. Just the whole problem on said, just say be a woman, sir. We're traveler. So we're traveler to say be a woman, booming says, see, mean to me, sir, and your bicycle, mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya Monday, see, the prophet Joseph Mensa may cancel no more baby. Oh, bar prophet, men to me, dear, grow cannibal. Ma be a doctor say, won't be him. We be a dear crown, men to me, man. Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obuha now was some now problem on the new Kunu, who will come near Bearman and he now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krumam waiting at him, Tabum Bola Junction. Etimatim, Tabum Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana, the Bible, ye so be ye be a Wusiami. Men who shall do TV from 2016, when I'm the Bible idea with the buyer. With the Aquadum TV, sir, so be ye a copy, photocopy. Kumasi Amia Juma Jordan Benadam, a crime Wama Sama Stadium Junction, Jarvis, Honda Mia Juma, Yaudan Menda, and what they travel salvation school. On Sumia Juma, the friends, Kosiada Kwan. Red, a trabe you. Let me a friend a trabe, Psalm 91, and you might do a crown back. We will cast Psalm 91 goes to 7 times, but the other best idea was missing. What does run upon you, men upon you? Now you be so when the bonny and I be ye out your fan trial and I got it. When I should be you or was my back on one was and we a favor oil, we need the other say, well, we are Juma, will be 100 some I and a day. Sour you will be sure. What need problem be again? Some 23, what can go to 7 times? And also the slab say, I was in Siana de Cacre Bunsem. What they are slow when him no some case die. Who need problem be again? For Prophet Joseph Mensa telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 604122 0504 604122. Prophet Joseph Mensa, Macram. Oye, Mamunitia, say a drew memenda, a bonun do a cobo to me, Anajo. You may dear friend of Mensem, you may dear, our for you may dear. Na Yabuama, Sanya, our is easy, our rear. In your drew honeymoon, dear, a holy FBNC, say a car, a man nipanity me, who say people be one ma. Our name, you may go on man, among fine yasem. Oba woni be ma hia ma ho abapeng ntimi hu ebi hu kra ma da kwambe na faso ne obema ne da be ma kwambe na faso ne obada ofiti wono to ahye so funkam ana ne obada da bi so che okwan ma oba no no watimi asane no amene ne timi age amu obada hunu so yo ba ne se ne oba ne etimi da atosi bi bi say mo Ghana for my wo Ghana ha any Ghana for my amanane. Homo pan yadi won paso. A true me dana you are Fred Bensem no. A bono do a tea. A Ghana for me ma waha.
Any Ghana from Mema a Wabrity, woman a yard dear power passo. I wish she had a piece of Obama Pano. We see me a German son Ogoro, Bagope. A dream minda. Birthday, Sheila Amwa AK, I'm sure you're the news site. Imagine and then you may Modiana, the Ecosubiana, Yanmugrafadia Savati, Yanabur 104.5 FM. And I'm Wakaba. At your fashion. I'm in Wakaba. I didn't hear those, yeah. I didn't hear those. You're frozen. Pachom Dindi, Saidu Aminatu, I didn't feel saying. I try car crab no man for years. Car crabby, Bearsay, a Honeytech Junction. Oh, was it you? And you've been to venture a date in Waha. Sir? Zaka Bears a Honeytech Junction on your 40 years. And dear baby. But oh, you didn't. I told me a man Prisini. What about Yazzie? I've been papa from Mamma swear. Pacho Mamma, and you know more saying. Pacho say, and you know more saying. Money for no meme 3. So worry. Pacho, who was saying 5 for free. There toss of 5 for now a free moon. That's about 5. 6 no. 6 down as we. 6 win account. 6. A master and member saying money for no memory 2. I do remember now, yeah. Pacho minimum couldn't do cuckoo, or my friend you could do cuckoo and patu. No, we could go away. Pacho cuckoo, no. Is there no hassle? No biafa. I make you penny the amount so. Or take a cram of video. Or film when check, was mean seeing you. Obesa Waribium. Pacho, I mean, you couldn't have me warren up, you couldn't and chain into. Do who net child as I worry? Pacho say, who net child as I worry? Sir. You wouldn't be. Pacho didn't say, I'm not to any sir. Pacho say, Sedu, Aminatu, Musa, and you may. Pacho, and you read your boko. Be microphone, Nekasa. Pacho, and you read your boko. Minimum kunuko, Eko Sifia on Patu, ye dog code, ye see a Bessifian, ye dear Scabicoto bank, Coco bank, a queer paco cone. Almost in save scan or honum, ye pioneer baby. Be the idea the benty, this can go to honum. Satamuna Mrs. Star, penny kunu, a free. This tenefisa. Or free moon, what am I free? You quite yen by me, see baby scan. Be the aqua command. And I'm couldn't so almost just a busumi sian sunny day, ye can be a free. And Tiadam Cookmasa may ba, and as you catch them say, Bang money jana, I can be a buoni. Yes, a bang money jana bus a bang any so this candy Eddie Jan. Them dear Bricanto or some common country Nukuman also the nedia to so you be the to store for check. Nam say ace came catching me Kunisaman of Funko 2 nor the Akako 2. No, sir, I will seek account. I'm saying I was soon Sikana Munya and account. I'm saying I scat 20 million coto, a DBC. Mr. Kra Ekunu am Casimi Kwaku, must just a busumi singer. Me go catch them micro mobile or more trazy call and carry almost more than a call. Or more call mine yes canine. Number farm baba ye fun widadu. Me fan ye fun. And I may bew. Me be won patum or down back AC peer back and I'm so this Caribbean and TC peer back. Me way and out me and some mikun quafu or so could don't know the Adriania Brem. Me jare bear non son. Na no what you more me dama me quacodano. Me die. Manisu yasi me so me hear na be big mani. What a word is winning them a crime with us so free. Or say our barber Jimmy awo. What a word no yin beman or to share me so. Or farm me let me take him so free for after me and some mia. And then Nima, Mr. Asura Bofuna be Rahana. No, see me dear go be me a tarum paddle. What a word me a son come from back at 1 crab Jenny P. No, this me far when Jenny P. I'll be yammy. Nam some patch on patch on no P. No Jen P. Ben P. Me sorry I may hear my own. What a word valley. Ah, a debate 3 de Mukun by me born a maniana, Juna, no son crying, then I may die, and one. Me or phone bar or frame ya, number P. And the crowd or bar what frames are. Men you so, and what you're doing, friend blah last year, day.
aba behwe what a why you da sanda no nam se mekam no kole be ma bia ba be wura ha to ahye me so nim ba bi kro fidi edi 3 days meto ho no ma no aba bete alimagunuma na wode alimagunuma bi tie nchen ho wode ball me enu na chotom na no enu na chiri okogina fie ni anim ho a wo se wutu kunu fie na obu adwaman mi so mi hu be ma ni bi nam se what a why you go dem no okasa me otohye me so a me bedwane okasa se me sori obe de obe miam ato hoi nya won na ekasa kasa hoi mi so bi tuma ni a mi hu ni obi mi hu ni bi wo se a efiri nkura bre wo bu adwaman sa be kasa amri wa hwese ye wa efiri a wutu kunu fie a wo bu adwaman nam se nde yi hu bre na me de maka kire mi kunu ba bi owo bia wo so wo ye de wo yi hu ba mi hu se wo na obedi mi sa adwuma na wo so won kire me amine asema ke daya na za nizo amajo pa asema ke daya na za nizo woze daya asema ke daya be man de do gira me so report o so beje me awo ne busa se daya na za nizo aniso amajo pa amajo anya daya woze wodi wani hu no amajo anya daya na wo so ye anya daya na me so ye anya daya na ye sei on so wo ni etu man no oso daya na ye sei ye to ne na fe ye nto aso ma me ne de no oni ho oni ba ye nto ade ye nto ade love yanko zembe bada bio okay nyina otu to osere maame ne sinye daya de maame ne sinye ne daya de ade so bebo independent ye nto aso okay Dominion herbal powder e wodwa so bobode na dibi na covid-19 abai wate ho afiri mu enkokrafo di emrewadi emrante di nketesi di nkwada di bo no obusu nyina ho ban kofa Dominion herbal powder na momfa ensam ho eyare na niam nyina enye fine stroke, prostate, body pains, spinal cord na ho aka ana afi corona so ebetu afiri ni pedua ni mu ukọ misi e ba bi wo hono Apidank, Fredimens, AAB Pharmacy, PV's Pharmacy, FM Security Checkpoint here so ba ubenya bi ato na enema nyina etimi akoyie de amawo na saa na ukotopa heba enterprise ebuso Princess Tina Drug Store wo kotwi anaso be from penny 0209 949215 0209 949215 na wo mo akasa Urgent Avenue Ventures was so pefiato obeto uton fie wasi fie wie obeto de ma han opedan han single room self contained self flat ana se wo asase a opese woton wo asase a pese wo sisu bibi ojapade bi apese wo ye hu bia no fakodan Urgent Avenue Ventures wo mo ebebo wo property bia no ombedi hu dwuma e de ama wo enu achi no so show echi kwan anaso wasi fina pese yenye installation tisebia tiling installation yetumutas POP installation roofing installation yemoso aluminium glazing ni nyina wo yebi plumbing installation electrical installation yem painting anaso yen design fie no ma Urgent Avenue Ventures wo mo broker estate Eli Abasi 0243 661708 0243 66 1708 na no wo akasa Everclean sanitizer me pa COVID aba bo ho ban na siesie na bibia anye fine fa horonsa 70% alcohol na sama 99.9 protection e de aka ukodwa so also pe Everclean sanitizer ato na emwo na upebia to a ukobi eton sanitizer bia no a wo so hwe Everclean sanitizer dozo poma amka beverages limited and de aba for telephone number 0244 365 071 0244 365 071 Nano Wamakasa Alaska Star Enterprise a banner home of quality wallpapers a honest do any chair quality wallpapers ni nyina ho ne ton de fed ye ni da ho de obewu office bia ye de bia twa design bia Alaska Star Enterprise and a radio station television stations afi ankra fie mu banking halls mu nyina monko Alaska Star Enterprise na Alaska Star Enterprise yi e ho na amafo nyina kotu wo mo wallpapers di free number ton ma wo tiare na wonko preko o kuma se edum he ya woni Boss FM na edin hwere mu wo be Prudential Plaza ana be 0554 114878 0554 114878
024878 nane Alaska Star Enterprise akasa True Vine Hotel de yekudidi yenidi na bibia nkoso kama no pa chora peduane dia acha nondu na aduana yiredi ubedidi lunch time ni nyina obekuma kwa wano akwa kudidi ene se upifufu ampesi banku nkrumankwan papa bi bayire ampesi ni nyina na se body palava so ne dia wo na ni ja dokono ene fish no ku papa bi da so True Vine Hotel wase utimi ye order ebia mo nchira hemetima from celebrity tuba komoy me pam chow True Vine Hotel me peduane nchira fe wo de beba wo de ba 15 Ghana cedis utimi ye order wonya ye bibia ba koye na koye order no mo enyema na wo mo esa wo 3 conference facility hall wo ma so ye ho no a ubetimi akwa meeting ahodo ho no mo e fa 400 sitting capacity True Vine Hotel uhwo machi kwan a na do ani achi mu wo mo ewo danyame eya ahodwo nhyae so okay ahodwo nhyae so ahodwo roundabout honoma ana True Vine Hotel for ewo upese okodidi wo na akoda ho anu afre 0205 322331 0205 322331 na ne wono atwetwe nkomo multimedia page 40 adamasi 25 years ni mayade magdawro mama boya ne ade ababedru babia edrin Kennedy digital satellite television set papa wo de abadwa so opebe de F4 de papa na bo akra hwe ne sia na TV to say TV ne si wo no enye TV bia ne TV ne TV ahwe na no so hwe Kennedy digitals and the aba inches bia 55 inches ni nyina wo de aba any inches ahodo ni nyina LED TV digital satellite nyina wo de bia ba obenya bia to 50 inches wo de bia ba 25 inches and also 24 inches ni nyina wo de aba na upe niema ahodo so ayede no aduane te say gas stove VB ana se no achi upe ye microwaves blender ni nyina no wo de aba wo hwe na chi kwan a owo Family Plaza building dino mu wone store number 21 and 22 no emu ana Mr. Kennedy digital satellite one ewo na uduro adom so a patase adom house ehwa na ono so ita de ne kwi ba ko ewo hodomo ko na behu ne mapai enyina bi ewo freken ewo 0244385128 0244385128 na woni ken atwetwe enkomo 21st clinic for na efre wo mo haban ye de sayare mfidi a yesa de hwe nipadua mu omo sa wo laboratory wo hodomo enu achi diabetes hypertension ulcer typhoid waist pain gonorrhea and syphilis, menstrual pains, stroke, prostate, any will be a wintimi nana jo, Nina no qua, or mobile na fiare ni nyina etu. One more one to filling station and the dim shade moon or by Alpha Radio and answer and kind domi heavy do dan wemu and abuhuno udru sunyan so Koto Krum a Jan Chroma Junction fair 21st clinic it was 0540 311 0540 311 na woni wono etimi atwetwe enkomo we ye kiri quiz bia e ba wa kwanso ya enye asemketo akra ba so radio so enkwada na ede bremu na ni nyina ne se COVID-19 ya ba mankura no yise ye pekwa bia betima fa so ne ede akye nkura ya de e be koso Love 99.5 FM na afa eno mega publication wo nyina eka ho bi na chese wo mo eboa mankura yetimi akire o ma de ntimi pa che wada boa oba no owo upper primary na afi won so ntimi fa no ho enhyi ihye adwumadi mu na nimdie bia se de mo school mu no mpanyifo hwese betima boa nkora ya no na ya boa mtia no wotie se adwumadi no bi Love FM wana boa me de adwumadi ebremu ene Vena natural mineral water wasinum insukroje Vena natural mineral water changing lives dago ya se bafo ena otene kana amina to bisa makwaba mentunko ya jabla ensem okay anya dae da bi na fiscal anado na wontu prenum mikuru ni wonti tambia mikuru ni wa ya na metwoko pono na sada no mbese mani kumpa me beda me da mikuru bana so obie pono ba ebura da ma no wa bede no wa benya ne me no betu share so to mo na wan tietiem me tietiem obi ama se efie nu afi no masi fie mienu abenye ne me kura ba kono so omusie ofakenke ma wono so no obi anya betana na gurusi ni ga ebi net wono so kwa na nkuni ni ho ti dem one sumu ho
na light ni enya so yenya fa light to share also no die no koi nti me na ma no kasa ye dey e kire me o kasa wo wasum sa me na ma no dede e di machi saa wo ti wo wasum na hu no me hu ni bia o ya me saa no me hu ni bia o kasa gu wasum ɛna ɔsɔ ɔbɛma ma adwen ayɛ dɛn ɔbɛma ma adwen mu yadeɛ na me frɛ makuma me bla yakubu yɛre alima ɛka kyɛn so ɔnka nkyerɛ mpa sɛ me wo yɛ na atwe miɛnsa ni me kunu ni hɔ ɔkɔ afuom obi a ba bɛɛ dɛn obi a ba bɛto mu na ɔda mu na makuma no sɛ ɔbɛka ɔka kyerɛ me papa no na ɔsɛ maka kyerɛ me kunu na me sɛ maka kyerɛ na aka kyerɛ me kunu panyini mpo okay sɛ bɛma no me kunu panyini okunu ankasa ɔka kyerɛ no me kunu sɛ ɔmbɛhwehwɛ bɛma no akyiri kwan ba bi ofiri ɔwɔ bia ɔyɛ me saa deɛ no wɔnyi ne ho nyɛ dɛn asɛm ɔka adi sɛn saa asɛm ne si yɛ no deɛ wɔka sisi akyerɛ adi sɛn esi yɛ bosumi num mfie num ɛno kora yɛ me saa no ɔmo de me kɔɔfen so maase doctor ɔmo kɔ mpaneɛ no ma me ba fie no me da kaira me kunu mu fie saa no ɔsɛ kasa ɛkyerɛ me ɔkasa kyerɛ ne sɛn ɔkasa wɔ so ɔkasa gu masum saa oyofa bia wɔ so no wɔpɛ me ɛna mfa nkosia na me sɔre dwan kɔ papa no hɔ yɛ frɛ ne sɛn brɛkyerɛ ne ante ama mu na wɔ hɔ no amina me kɔ bɔkɔ deɛ bɔkɔ afidɛ me kɔ hɔ no no adeɛ kyia ma me se be yare nti me sa de menna nduro na me nom no mo dia ma me sa me nom no me nom na nti iya hu so nam wiem ana so nam fam wotimi fa wiem ɛna wɔbɛto me sa amuna nse se de ɔba wo nam wiem no beto aye me amina nti me ko ese ofa wiem na eba my goddess wotu nam wiem what a word huni valley wɔfa me fiscal se wɔfa me ayi hunhum mo sa what a word huni valley what a word huni valley bro ma so no me ko be sa me nyina oda so fa wiem ba asama mi ka mi ho kyerɛ me meba ma me akɔ aba ati sɛn ma me kasa gu we mu ate obanie asama o ka nyina no korɛ na se baabi a wo mote no so odi kanka na aye no korɛ na yare ne start no yare yare meba ne ato aso ma me se da bi de o ka nyina yare ma me na wo asem se yare Citolas mixture ne capsules also be the best 6 and 10 kg to I kesi abruso no bi na hia no anom na slim tensepa na so ya kesi abruso udi be sesa okunu be fi osha lightweight na Benedus Ogonos number 1 natural slimming and cholesterol reduction medicine with no side effect do here Citolas mixture and capsules Malarigo mixture that's so high nko baby at against malaria no challenger who diagnose muja na malaria padia wo hia Malarigo mixture na ochepe na malaria nyina ko desdang mixture eye menstrual pain man mon chane so make desdang emra nyama enkoye ready mixture ne capsules and so white PID man mo hia bi PID man mo hia bi it's a friend saying ready mixture any capsules only now who to we are say I'm ready for my man FB Melta mixture about melty fibroid menstrual pain and of infertility ovarian cyst here FB Melta mixture Jedan ka for doctors ma bin wa say pa makodar mu pa ma bin papa am here door to door say obi ya de no chibet ma ko waso na afi ya boa kwan bia so WhatsApp line here 0275 142 456 0275 142 456 Chanuse North Carnation in Krabu Huamanqua Blocks Factory Chirope Kumasi almost so ben lazy hotel in Runina kwa be dun Runina no kwa betme busa be be no bi na CC wa mota French FM se drobe na mukan kese drobe no and na machewi mamodia be ton rubia no kwa so pe Citolas mixture ne capsules be CC kama eto apeti be bia kamika shop herbal shop pharmacy kwa busa jail dan kwa bi Benjamin one numbi no ya kama 0501 494 43 4971 0501 49 0501 43 4971 0501 43 4971 Odifo back on for JB Zebra Grand Samana Sio Kabna Soja Emwa Sio Kabna City Panya Tiosania on Feni Perim Sumo Pia for so biamra non to the Sunsumbi to me bio baby Ajia Sala Confo JB Zebra Fena 0243 134 535 0243 134 535 the WhatsApp line here 0557 667510 0557 667510 Dr. Mensa you know what in one etu ade bia
Dr. Wonder, Dr. Miracle, one no dini dosu ye pasan se wabin awa yarisem obia salutu no Dr. Die ne so bi emada Dr. Mensa no so bi amra maja yarisa yarena ho na abehye wo ese tumi esan akwa bi free ba ye akofa Sameng Redman retentive memory powder numero 1 akoda hia pani hia fina koi kai so wajenyo basa ade kura na hwehwe ohia Sameng Redman akwana bon man Sameng Redman Dr. Mensa ewo kotwi aboasi kwan so Guinness Depot hwerim ho anyumre fe Dr. Mensa ewo 0245 958 768 0245 958 768 Dr. Wonder no House of Fire and Anointing Ministry International one okomani Jeffrey Sumani ba no be she bala bosum kese one jati asenam man so kosro mfem pempe machine se so pie o man ponte fade school junction ope odifo Elijah Opoku no akola fe Modesta ba fi ha one shane ade akola no da wuso yakupo nam so epja akoda ebiom na ntafo nyina am hoto obom odifo Elijah Opoku and the Victory Oil abadwa so Victory Oil no odu na so ya abanya bi edu fia na ensemizisi a anya asam kitwa odifo Elijah Opoku transier counseling ye yawada na fe kwasieda anapa no ngotwe kosi awia no mienu man ponte fade school junction Elijah Opoku numbers ni 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 967757 0240 967757 Akwantu Herbal Center Nakofa Akwantu Herbal Mixture be dwaso bia no bi enfantu yade ase stomach ulcer onum na atu anombi ulcer therefore betu ase menstrual disorder mano obia enko bi fibroid and afi typhoid esro kokokokokokoko Akwantu Herbal Care Mixture so ode po white gonorrhea syphilis pamiyare hodo ohia Akwantu Herbal Care Mixture Akwantu Herbal Co Mixture ko wom ne se ko mankani na tete wo ko mankani ode fresro press azizo ohia Akwantu Herbal Co Mixture na tikoko na se oba top hard na wia be ma adan ohia Herbal Co Mixture if you Akwantu asuye oni obisi numbi be ma wontimi nyina so man power prekope ani Akwantu Herbal Co Mixture rheumatism etuase beton no bia do kwa body Akwantu Herbal Center nui bojuma pa rese jia rese agrada Akwantu Herbal Clinic ewo labor runabout asafo konekutu yadi asneto enu papa Matrix Innovations omna kofa Golden Star insecticide abajaso emwamwa ese umako unyadua tomatoes cabbage epacho omodi na kopa Golden Star insecticide ne superinse kafo ekumosa yine free one time quick sabadwe no da honom na fe ko pomodi na kopa wuntumi spray machine na the Golden Star insecticide egumna woso pake na tutututua ekum makati ekum ati na kokuna so doso monya mfasu boom pamoni ako agrochemical shop biogana fa na nyina na fe sefa engine agrochemical Chinese woman catch agrochemical ye tu apeti babia omodi ako jibi nensesi okuani fe 0244 182640 0244 182640 Akuafo mubrenie akuafo be ya na Efrimo eye Golden Star insecticide eno misamo akwaba mami majuso oso ba wayare o wayare joka nyina obua asitate no wasi wada ho no bi beto ne mona dabi wada ho na nuku wuram ti aye na chewo nuku wuram osi aye na che na so yare nuku wuram na berbi ba frano ye nti aba frano no wasore ne wakase nuku ana wajuso wasore fire na nya nuku ni ho ana no nuku baaye wa frano no wasi na nya wo na oba frame no wasi na wanyambae masa abone yare ya dini kini abone yare mami na kasa na basa ni asi o kasa basa ai no akasa ebe mo kasa basa sa ai no wakasa basa nti ensemo o kan se obi ya beto ne mo na nya no kre dabi mede menjindi amina o ma mese nya no kre no kunu wuye no mesi no kunu wuye no amina o ma mese obua mesi no kunu wuye no ai be ma na wu banba na ewu ya ko ya ma ne ewu fa me na be ma no wu e bu fiani banba na wu ye no wo ya du ko se no ya ko mande bi wo ho ya de ko ye ni nyina ka ye se bin na deda na kon no ni kunu wu ye no e wo mamre bi wa sam ko ye makoya mamre no
yakosirim ekoya mamre no wa yare saa ne kunu wuye no nti wakasa no wa yare saa ne ase ye ai fever yakowo pania awo masia atekwa awoma na aba nti saa yare ne ye no mana wonnan ma no na ka no wuye no nsa nipa onam wiemu de ehu ai ne kunu wuye no yare ne ye ne saa yakowo pania atekwa na asaba no wo mo saa watekwa no wasaba nti awomo na ne kunu susu ko kababe ya di okosim akoya amane ka banba betum na yakoye no ka obi abahunu na me waka no kro o woni se no ma na agunu kom nya me gunu kom amina yakoye amane ne bae o ma me se high fever bia nto mo na bia nipa onam wiem de adan wo ye drone mesi wo kasa no mesi ka fie ya wo woni se wo mo ba no a wo bobo wo mo de ne kura de adi na kire no cha enna me bo dia wo se nya no kure mbe bo se do ata na to no mu na do ata na ye de ne ko no ona to no mu na se ya do ata no wo first nde wan kan kire so no bre kire no ka kire me se wo no wonna ye dem wonna be mi sa wonna ta tu fa wi mu wo so wonna ye mi sa de kasa gu wasum no wo kasa nam nim so boa na so mo be de o mo ba be hwehwe mi wo ye friend say kaira ho amina na onim se wo kunu mpacho se so onim se wo kunu mi ana ai sana mi wo kunu na nipa no onim se wo kunu na wo ye mi sa mi so na mi nim wono ana ka chem so ono no doctor no ye dey wo ye me sa nti doctor ntu fa wiem wonnam wiem ko hem so ye so abofo so fu Joshua ba to chance so fu Joshua Banks ba to chance ba ko dindi ba ko se dindi o kuekua o se ba ko e fansai o kuekua aduanan ba ko no se fansai dindi kuaduanan o se kuaduanan o di kaka dindi anambo ayi nyaako o se ba ko e fansai nyaako o so ye nurse o yancho botobo o se ba ko e fansai okuekua aduanan aha ena ayi your friend say gbaruma kuaba ba ko so dindi gbaruma kuaba gbaruma kuaba nipa watwa ena to so men sanso na ya twa kuaba to so men sanso ena ba ko se o se o ye nurse ni your friend nyaako o so free special ho aba biem je ena ho biem ena mas boahin ena ho bio ena bugulanjiman ba ko no won de amina sorry why go jira ba bi wonna bien o se bien yi ko am gon do ra ba fo wa umbra mbre adwa wo se mi kunu no ndem tim adwa me waro no pe me anti ama me no wo bra kire ho no why amina do ra bigs ye wa hu ku bra mbre on dem tim ho ye edi ni kura ehu ewurade nyankopon ye de ni odifo Joshua odifo makwaba go daji odifo so ho ye amina ba cho continue chiro mama continue odifo odi afa minim odifo num so bolo kakra odifo num so bolo kakra we di afa minim odifo wa sunsumu nyuma che woni gini woni hu ade pa o dagu no so ye no de na hu odifo kotonchi ye wo edama hodo na odam bi wo ho a o ho ahu se bibi ba wo so ebetumi yi nimpa bi enim betumi di nimpa bi din ni ade aba but e wa adwen nim o wo ha ba hu se ne bi ba ne so se wo de wa ye dwuma wa hu bebre na eno no na we ya kika kase no wa hwe ni ye pe ebetimi de nsem bebre aba nyame ampata na ko bo bi din se pe krem ba ko ne hia amane e wa adwen nim yare na ene sa okay ohun niema o ne su bebre hallucination ene han we ni de enye sunsun asem odifo na we ni ko den se we no se okwan fa so yesa we ni se okwan fa so yesa ne konya den se masabebre se bebre ya de abaham masabebre ntino we so okwan fa so sunsun ta chira ne se okwan fa so yesa ba sa nipa no ka bibia onti o se no kre ni ma me se oboa no o de ohun okay wasa papa gine wacho amina ye bye awoni ma ohun nti o ka bibia warranty ase ampa so ohun ntino na me se ohun ne ma oni so ntino ka onyi ntimo bia
ɔwɔ adwene ha obia awade ohunu wɔ ne so a ebi esunsun mu deɛ a ebi so honam mu deɛ honam mu deɛ no ɛkwan wa ɛfa so ɛsa deɛ sunsun mu deɛ so ɛkwan wa ɛfa so ɛsa ni na ɛyɛ adwuma no di for obi ɔte awara hye oni ha ɛyɛ na saa de ne ntime ya ne kom saa omekobeko na biribi esi wɔ ne kunu ntime de saa ɛna bɛwura na adwuma ya ne saa sɛ bɛma na ofiri mu omakom kuru makwa ya ma ne ya ma ne bibia ɔmotene deɛ sɛ ne yɛ ni hɔ yɛni ɛni hɔ nti enim deɛ na ɛkɔ so ate aseɛ basa mensaka ɔne maame ne bɛtena sma ne ma interview na abusab sansɛm bebree ne afɛ yɛhunu baabi a adeɛ ne firi so ate Joshua futu bɛ na ade ma wɔn a wɔsa ha nom abusuafoɔ to ma gyegye mu de saa afɛ agye nsɛm wɔyɛ difo dwuma kyɛ sɛmɛ na aka kyerɛ ɔmo na afɛ wɔkyerɛ kwan no ba sia ɔsɔ ɔtɔ ɔbo ase wes yɛ bebree wɔ hɔ yɛ ɔma me fo mpanifo bi wɔ hɔ bia from the age of 70 80 ɛkɔ no ɔsɛ ɔyɛ a wɔbɛka sɛ ɔse nsamanfoɔ bi abɛfie ha me bra kwasi owi ɔno ogyina hɔ yi saa adeɛ no doctor otufa wiem bɛto mo na bi ɔsɛ bia ɔbɔ hɔ saa ɔsɛ maame baako menipa baako ɔlɛ ndɛ ne maame ɔsɛ camera video camera ma abɔ ne fie ɔmo fie ɔde bi ɔmotwa video ya na awerɛ ho hyɛm okujari ana mutwa no odidi so na mutwa no ya semu adwene nim ndi aba ne saa obetumi akasma to so se bia o wafie obi a wɔsɔ ɔtɔ obu ase na nya abotena mo se yare na ha nipa no memfa ne serious ndi kotonchi saa na tie Chief of Joshua we de wa acha ya bosumi na wɔtwe mienu o se on se ayare sadie se obi ya yare se adwuma na se sunsun adwuma na ayɛ mpo sɛ honam adwuma mpo a pentem nkɔhyɛ date so ate aseɛ okay first woman bi a nyame na mesoje na de abɔ ne dua bi mekai pa mekai nsɛm no nyinaa okay ni na the first program a yɛ ne nyame ɛnam a yɛ ma ne date na mu yɛ gye awurade di sɛ obeye so ati asie and we ma date but be na date ma na kwa na be na awurade aye ne ntam asen saa okay tin awurade na be yent me ntimi nche date okay so ati asie ndi sana tie so Joshua Pacho na masini hame pa bia na ekase obi di che na adwene ho aka doctor Timothy Fabio beto no na ne de kaka ho he say Amina dey so here on number Prosi for to no na what's going on back home ya hwe ya beka COVID-19 nyina ka ho asam Amina ye wa hwe de COVID-19 beka ho mami bi a breze eje direct na maame no odum ha na eje o se what is na so jira pe se onya COVID-19 na ji we kanu zena okay bes me ni abreze no kreze na nya no krena oto na sum se ye na so go jira se onya chan on asum but is of Joshua number no number is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 eye atwematwede ofaka osofo la so kwatwede obesi wo Joshua Junction ofrebu akwasa na eba so a ofa taxi aba twede krom na obusa taxi driver so kwasofo Joshua ha obia de beba ochra no pa ya woda ene ye council ni emergency e trance wona wo sunsum yare ahodo ne ahawa sunsum sem teche no ochra na metenase efiara so metenase kwesiada ye be start asore efiara we ni starting payable after say COVID-19 ba ya ye na yakotna efiara ni da me starting payable edikan but na council na ne but we ni starting payable no kakra kana hwe ne erade bayenti no kontanti ochina ya woda metnas wona osunsum sama ahodo na no famra me na so ochina na pa by 8 metnas yanko ba 2 na mapon eye atwema twede Joshua Junction me da se odi for Joshua na atene nka no abin ye papa me hunu pen makae animosum rade me hunu so for Joshua pen makae animosum na nyina eye 03220 83581 83582 83583
Ewiase Mu Nsem 104.5 FM live was Sputus TV na Kings TV YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM and I feel radio so Nhyira 104.5 FM yanko man so na yanko din come producer yanko hello hello Ibacha udi na ka sefre he ya me dey Kobi. Hey, all over kingdom na. I'm gonna take you. Yantu aso, producer yantu aso. Hello. The gong. Jatani ni. Oh. Nyamin Nhyira. Nhyira nso. Ane wajuma pa obuadi Ghana mani akantima Nhyira. Let me tell producer Nanaje. The gong. Kwame Akwalu ni miduado of Insabofo. The gong. Adia ahami ani bayipo. Onim baby asadi we free a obia bia nanu a ana we bayifo ana we bayifo metre maame ni dia na odi bae no abedru hondem ni seja bo he mama bibia ya kama na sabi yedie bayedie aha ameyesa yamin kan ho makra kwa me da se hale no dogon jatani ni Hello? Hello? Epacha udi na ka sefre he. Jatani ni e. Epacha mi ti ane big ben adam woni e di wi ano e condition special. That's ramete. Ne wa nyina su ye. Kofi da ka te fi ne be yu. Hello Dago. Jatani ni e. We the great Matthias me kam ka sefre asande be kwa. That's ramete yetio. Me momo nyamisa ne djuma pa mo. Dago we dey man fa ko nyantia good news ni twa bi dey anya kwanta ko mo Nyamin Nhyira mo. Yo. Dago na ka kra me kan say ade ba ko awe ho no say. Edi pa bi so la beye ba. Ana beye bo egu ni pani mo ase. Endi ne mabu ha o munya botre. No minim say Nhyira de bibia ba de beye bo na tuo betwa. Di Dago me ko ma mentia be ko amanyina. O munya ati nkan da nyum. Hello. Ana ho no so right. Hello. Okay. Oh, Kwame Makun, original Nigeria. That's Ramete. A brother call in terms of Venice Fudo, the Lion Church, Bakucha, Fetofa. Member said the previous. I said no, the dear so teenage. Maybe I started boom, couldn't get it. Now, said the Yanto, as you be actually say, woo, men are men or devil more passing in some degree message. And so that be people in the more fire into Lunia says, and says that cannot be all be can't be a flip. And again, more, Madame Sipi. Yes, so that's it. Hello, Dagon. Jatani ni. Where go continue put up from Katu, the other man can say. That's Ramete, yetio. Kaka, make answer with the call. About the city, you so couple over here. If you have a crew, switching up for the entire day. Yes, so that's it. So for Joshua, Nipa Modam. Hello. Salam alaikum. Alaikum salam. Bon. Jatani ni. Je m'appelle Idrissou, j'habite à Aston. Idrissou, comment allez-vous? La famille se porte bien? Tout le monde va bien. Ok. Au travail. Oh, pas mal du tout. Ça, c'est la voix de Lion. La voix de Lion. Merci beaucoup. Ok, bonne nuit. Allez. Hello? Ebacha Oudi, non, qu'est-ce que ça fait? Bonsoir, monsieur de Congo. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Ah, ça va bien, et quoi? Dieu merci, je me porte bien. Ah, d'accord, on m'appelle moi. Hello. Hello, father. Good evening. Good evening. Your friend runs the Catastrophe Cofiase. Ebacha Yetio. Oh, the American said, of Joshua, shall not play in your barn. The Jerry Papa teacher of Cofiasi Biaraso. Bye bye. Yo,
who could feed you? I can't say why. Young for the chat to Halley. Jatanini. You. The only time I say, in your barn, who say, Yari and Asa, no would you Joshua more hold you. Did you say, I mean, to be able to call you, express almost that. Yes, that's a P. Yemfa, Nina, NCI. They is of Joshua, Nipa, and Madame. Hey, Obia Babram. Hello. All right. Producer say Yemfa in answer. So Joshua. Yeah. Yeah, sorry, sir. Yo, no money is 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 eye atwematwede Joshua Junction no basa full line na obenya ka ofrebu akwaso obenya ka abatwede wo twede krom ho no mo a busamase a omekire obi asore ne wo ochina anapaya woda kopem ewia be 2 council ni emergency no atata so be kan ka kire se wa wo sunsum ha ahodo obi yara no ochina metenase afi efiada ne be hempa abo ase wana de man de be mpa abo fiada ne ya sha ase kwisiada so be ya sore nti wana bampa boy na obi a mwa bo ne fiada e be hia ngong manuesi me da sipi so for Joshua number 1 Bekum yako so de ni aba no o ka hwe anya de be fa nti gisi ye jane saa na ye man ye saa because de obeka bia no nya me nua bi tie wo UK Kwasibuatin do friend say Raz B on their morning show host of Fox FM or near the Hot FM Wakra and UK Kwasibia obia on wife me mamunyina ajo machia Mr. Bani and then the Barrows by no munyina so USA nyame ensure Madam Comfort Sido UK na number e won UK homunyina no ya chom na nanamo filling station. Nyaminshan. Prophet Kofi Usu abandoned the spirit of air ministry. Ebua Kwamenshia on so Yachiano Papa. About yourself for Joshua numbers na ego screen so muhia na betumi afresh for Joshua na sunsum nsam nyina omodia na ba nyina afrem so ebasa na ehupa sunsum nsam yakan di onim ntinyeja ahokra obi wasabe wa no ho sunsum nsam onyi ni kra gisa ato no tibi atu bi na omodia afresh for Joshua numbers na ego screen so na wakona afi wo ha no aso no ediama in fact kunya so ntia antisawa ewo conference about Giro Nabana. This is why I'm watching you know to me catch and so be na fe sister Evelyn aso on so much and you may na fe Tomika and Kocha sweet mother only and Usu and Nkoda of Yonina and na fe Dora Bix Rabafo also much and you ke won simple catch mo na so muntimi nsuan sese nyame adwo china ebesanto aso ye from gong makramo